Whatarafatu le amatanga le nei wa yaso mai Australia se whapoponga fo le nei o talafo le radio Samoa. O whaelo mai se lapta inga le wēsa nei le amatua I bevela le tau I sini, ma o le tu I se sipo o lapta I e ono o atu le toluspul lima tika wira bevela I le so, ai whaasorosoro atu ina whaateleina I le aso a tai ao. Whaelo mai le ba ai tau e whaato a yeise suinga I le bevela lea, anga I atu le wha I ungo le wa yaso e ono to urua ni timunga. O le lapta inga e whaatatau le tau bevela e au fia I sini, the Hunter, Illawarra, South Coast, ma le Southern Tablelands. O heat waves, po se baenga tele o le tau bevela, e ono lamati ai nisi tangata e meisere au mātutua whapepepe matameti la iti, whapeti nā maitanga mai lātou, e a fia ngā senga seretino. O whautua mai rewa ai tau sa iri se no fuanga malu I lo mauta po se community center ma libraries po le taulanga whaatau foi e mapu iai I le tau vela. O whaamutino ane leo le ayo sini e leo yeise lamtianga I tangata lautele I le mai o se whaalawlawe na tula e mai le whaai unga le vaiaso. Whai mai le 9 News o se di e yeise o tanga I tūlanga o whaalawlawe fuafuaina le lei organised crimes na whasi o te le whaalawlawe le na ua whana le tangata I le o ngā tonu o sini o tamu whai tangata na iai I le ano fuangaianga I ese mai ma alo ese ma pulu whana. O le whasosoani whaapawawe na wala wane Baptist Street I Surrey Hills, lata I Cleveland Street ina ua mawaturi pote o lea whaalawelawe. O le whamtalanga leo whapea o le tangata umariu na whana o sa whai te tonu lana taawale I se pamu e la tāne. Whai mai na mamo e ese mai malana taawale a o turi ane ni ari I se to lua wha a upenga I nei whana. Mori mauni si sa iei lea wha tu le fefefe o le to tele, a o whaia tu ringa ia mata whana e pea le to lua lea, le na tau mawhai e sola ese. Na o ane le ua mariu I lunga o Bathurst Street, mai una mariwai ona o manuanga ia o vaai iei le to tele o tangata. Wa maria mai e leo le ua mariu o Nidal Archcook, tolu spul tau sanga le matua, e iei so o tanga I le vaenga lea organised crime entities. Wa mawala se ta vale le tu ainga le Porsche, wa so sunu I se no fuanga la tane, mai manatu leo e iei so o tanga I lea wha lave. Pai lo fo e leo sa po fo ina le leile nei o spa inga e li e to lua ia na nga iatu ma o so fa ia le wa maliu. E le I maua le to lua le teminei a lo fa ia pea su enga. O lo le fale mai I le teminei fo I fui mu e to ono na madunu ai na ua taavale vale le taavale fui mu na malanga atuai I le o ngā tatonu le stete o New South Wales. Wai mai li po te taavale le fui mu sa tari atu I se wala au mo se feso soani I se fale kando le tu I matu I se sa eo tāri a se le loli mai le ala tele ma taavale vale. O le to ono fui mu sa iei te tonu o li imta mai tai e amta mai le sepuru iwa tausanga anga I le fasu lima tausanga na mātutua. Wai mai o le tangata upito tinga ina o se alii o lo au fia ma manuanga I lo naulu sa tong fitia paramedics ma avea I le valele le John Hunter Hospital I Newcastle. O le nei to lima e whiololo manuanga, wha solo manuia, ma lo whaia nei su e suenga I le mafuanga o le whalami lave. E tō tele me le pone wa le fia I le whae unga wa le wha taunu I nai, se tasi o wha moe tele masa ni eitau sangata I tasi le vai taule nei o le kiwisimasi, o le wha alinga o mō li o le kiwisimasi e pai e le tu I sautau me le pone, sa I dia I fo I maseleni mo le National Breast Cancer Foundation. O le whaalinga o mōli e whaingo The Grange Roads Light Show I Sandringham e tumutumu I tangata mō mai moanga I tausanga te tasi ma tui nai ma lātou fuhai mo le National Breast Cancer Foundation. Pei taile tausanga nei o whailoa I lātou e whaafuina le whaalinga o le a leo o na o le telo le mautupe alu le whaatonu uina o le whaalinga nei e meise le mau mea mana o mio na whaatino pe o na polo I nai e le pūlenga whaaloto I whale po le local council. O le whaamtalanga e whaapea ua tele le maupepa e whaatumu ma pe mita e mana o mio na maua whaato ama whai leo na whaatino le whaalinga ma I tausanga e lua ua tuana ai si dia mara se fulu wafe na tatongi e whaamari ai le tele o mana o ngole council I mea au na whaia. I se tariane la le council le whaamtalanga mai ai la tautu whaasia le whaalinga ta ua I lo whaanono fo I le leo o le nei whaalinga tele I le tausanga nei. Ma sa ngāru lue whaatasilawa ma organisers I e tau nuu le whaamoemoe peita ai ua leo ngā tasilawa fuafuanga ai sa tu ina lawa iei le lango I mea umasama na o miane. Whai lore le fia o le to tele le whae unga ua whaia ma le ma whaia no soala upuno le mata upu se tūlanga whamliaina mo le to tele ma sanyo nanga I atu I lea whaalinga. Ma le tala muli
Wa le taunu wha moe o le Wallabies I le wha mai o le season o le I malo uma iana ta'alonga I lana malanga ta'amilo Britania ma ayalani ina ua whaia ina ia Skotilani le la ta'alonga le tau na le la. Ana whaia malolo na winga o le ulua I teimi leo le a malo ai ta'alonga uma I le sidia ma le fast food tausanga taluai I sana malanga ta'amilo. Sa iere wha moe to tele pe na liputia malo uma le Wallabies iana ta'alonga ina ua whaia inai e ne langi ma Wales I ta'alonga na whaia mua peitai ua wha amuta le wha moe Skotilani le ta'alonga mata ina le ana leila ai o le ta'alonga Skotilani e luas fitu Wallabies se fulu ma le tolu. O le ta'alonga muli wha mai ai le malanga ta'amilo ta aloai ma ayalani le vai safou. Alo talia se ripoti le tamai le manuanga le ri talavou Joseph Swalii mai le ta'alonga ta ua ina e fōlinga wa fiailo na lima ia maono misia ai ta'alonga o totoia le au. Wa mai le whaia onga Joe Smith ta alusia ele o te le se a fianga o Swalii mai le manuanga. Ia o talanala radio Samoa mo le amtanga fo ile nei vai aso. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Talofa Samoa o Atishna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Pe so te mai ungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz Talofa! A few mai, tala mai au, I le tato fale oloa o le Taro Market. O oloa umalo maua I le Taro Market, e au mai sa o lava mai Samoa. Maua le talo, ulu, esi mato I pula manaia. Maua le umu tamu mata, vai Samoa, ama Samoa, koko Samoa, kipsaina, mas popo, Samoa, tawanga. Male, telo isolo, aile ngataina. Olo iai fo ilo ofisa o le Samoa Finance Money Transfer. Mo tupe lafo I Samoa, America Samoa, ma Ausitalia. Se fatali mai ile umatu. E ma fai fo I ona fire bookings mo le fale tali malo o le Samoa Tradition Resort I apia. Maua le discount fapitoa pe a failo booking I le Taro Market mo le fale tali malo. Le Taro Market, Unit Lua Pa Lua Lima Fairmont I Otara Aukilani. Telefoni valu ono iwa fitu lima lua po le olua tasi valu ono tasi tolu ono ono. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua tolu. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. O te whiwhia lava e ofa lofa ma whaatalofa I a te oe I le nei fo I asunga fua o tātou waulia mai I le lofa ma le anga le lei o le tātou tapa au siri le rangi ta I mai lo tau soi fua I a whapena fua le marosi au ona nei I a mese fo o lo uso I le sunga I le lauli Isaac Paunga I le fo mai tātou oe momori wha le lei oe I le tau whale Ina ia e tau nuu ma le saunga le mu. Whatalofa I le toi whapopoina o le nei pole kalame o le Gagaifo Faiva o Samoa. Ina ua mai lana lausu ina ua nganga e le lai le tai au. Ia, le a fo tātou tū la lata le teime koloki le card. Ia pe sign off, pe sign out. Ia na sa vali lola ia le taavale o le pasi o le train ale o le ngai ke lifi aku sesi ia pe punga lo fo I lunga lo wila
ia ma e vidi ai lo le fale au ala te alu ma avese mea fo le se mea tōtino le whalwhinga ruenga pa fo le kia le wila wai lo ma mao kwa longo le la mai kua o mea whinga ruenga le whalwhinga ruenga le wai alu mo yo tala tātou te tali e ai i le tae au o mai fo i lea i le taimi o le manawa o ngā ruenga ia tū mau pēr le nā fia ma tuli matai ma mata i tuina lo saunga le mua wa pe ono fai atu le ila research tau ua e masani e ia le tele o tangata fai ngā ruenga e tu sia ia safety policies i tonu o so se mata ngā ruenga o le tau le tu lai sfuma le lua se o mai le tu lai lua fa solo mai ina o i tu la matai misili na o na fa i te ngata tele tangata manu nu ai i te tonu o whalwhainga ruenga ona ua tātou tu au lafo i o tātou tiute ia male tu la fono le saung le mu rules and safety guidance and regulations for safety in the workplace and the work environment ia ta ua le nalo banba lamba le tu la fono o le whalwhainga ruenga ina ia pui ai lo saung le mu a vea oe o se aseta aile o se mea fo le o le laipili liability ono winga you're a risk to the company e te se o tangata fa afefe tangata fainga e te faia me o ngonga fo le e ono o mai ele manu o ia te o ia pa ni si fo i tangata fainga wenga to te mafuta ia whaatulau le tawhatolu o le tātou whanonofo, pa ia fo i mamalu whaale malo, pa ia mamalu whaale atunu, ia maulunga lava le vi ingo le atua, ia na au auna, na mamolia, le whe au whaale anganga, ia so te tasi e tau waswaswaile i puwai o le ola, wā le whanau o le atua ma le soifua whaale anganga. Ta lolo pa ia i sāma whainga o le atunu, ta oto atu le tausinga vātele, ia te utou tu mua mapule i tu au malataua a inga i le tai ma le vaa o fonti. Whatalofa ia sua ma vai whanua, fōma i tu langi, sa ole masale o mua ma le lau niu na sai lua, ia e te nane fo i le la au nā mutasi, ia malinofa ma pū, malu le whalenga fulu ia te o tuile manua, whatalofa atu, balo le soifua manuia, nei o tātou a inga, e tutuile ma manua ai masala vai manua fiti uta ma fiti tai lo iai o tātou ainga tanga lo matua pupoli ma outou ma ia alei atou sa vea le nei o whatalo whatu i ate outou ma le wha moe e o lo manuia i fo i outou ngā ruenga manai a outou atinae i le motu sa ma le motu e motu ese atu lafa ai whatalofa ia te utou te mamtina mātutua o le atunu, tu asinsina, whai o whaalongolongo mai whatalo whatu ia te oe, mau whalofa fo ia te oe, ia maua le malosi, ia tarusia sa whai le toast, ma le iputi, ma une ngalo le inumia o au tau whala au, ia ma tonga fitinga e whaatonu mai ele fo mai. Whatalofa whapitoa lava mo o tau ia whia le ngā ruenga le nā, o le tautua whaaloto i whale, ai o nai o tātou te maun, tina mātua, me se fuli whanau ele i o i lea onga. Ia wala ngāre kere o whanga. Me leska mai kiki lele whako a ongo māsinga, me leska mai kiri a kua fos kausa. Ia pule mai. Pule a kakai. Ko kere o tinifu. Ia le nā, amatu le whamalo, me le whaftai a te utou nā. Ala usu e taulanga le whanau le tai au ma tāpena o ofu o se vai ia whapena fo i ma tau mafa o le lunch ia taunu mai le whale ia ai fo i le loto i whale la tau i le mama o tā ngā mea ia e le ngata i lea o ngā sesenga o tau mafa whaatalitali e le au te taa ma le au te pasi ma le au te train ia ma le au whai ngā ruek awa e le si le ngā kala leu kalamoa kua ia e le toa tele e usu whaatasi a tangata tā whau ia ma tangata whai ngā ruek
ia to tau nu fa tasi mai fo il fale ile afiafi ole a aila nga I mea fo ile koia a heko a komore ipu maha mangari marisipung ia lena ole mea lena tau te mou pe au tau tata aila so ato aile no fo le faitau mafa manga fainga senga a valkari ie lau ri e mai whaie e walau marikaku ki ke pasi ere ri le ole ato ia faiso ua o ngā soli tangata mātutua ta mamtina mauta malawa ia whapea fo I whale o tangata mātua ia mai se lewa fo I mauta ngase tele ia whanau longo mai e te sila fiesa vea o lo lava I le teimile o le manawa o ngā ruenga ia ki lo fo I maltama I le tio ia ma omi le telefoni o le to ina ma le ona matua ia na le ei fo I leo sisi e toi whana velave ia o le whale ia o se screen te le ale to ina pe le 5 inisi te savali forosta mai titi luma ia o le matamata matalie tina matama matuele I le pol kalame o le Gagaifo Faiva ia kongi lo ko inga se puki os ko sauce se pona o lo mai vale lo le ko como ia le na le fanau wa manava fo ia ngaluenga ia ai tu uai fo ma o ngal fanau me mo o le temile de yo le tosanga sometimes I think it's a study period. I think the study period is over too and it's time for the exams. O le temile la susu I nai lo ta fa vale ma lo foi mea o ngatala pelo o lo pase ma le foi o me study now while you have the chance, to revise your notes, look at your books, awa ai lo lava kuskusi la ko inkia fo la umbea le sa fai kebio o le tausanga ato e mai fo le pepa suenga ia nga ro kuskusi a le ka fo le inkia ia male a fo mal ka poe la se inanga nang ka mai pisto ia talo fai ia li la lo atu I suenga ia ma le tofo ina fo I le mafu fau I mea sa o ina I le na vai tau umo le tausanga sfultasi masina while you're at school learning something and will be tested and examined at this time of the year o le mea te lulu o le mea fo le na e te toe sele ia atalo fai la au pasi o le au ave loli o le au ave kuria au ave upa ia o to umo lava lo faia lea Faiva ia manatua ta ua tele na fai o loli o le la o le masima ma le suka ma le leisa malanga mai le lo I Hamilton e saulunga nei ia pe mamau fo inisi no fanga e fa tali ma fa lango uma mai le nai tu malo pole na pitonu ile ngaluenga le veloti so rest assured we remember you all those truck drivers from Hamilton down to Wellington or even Christchurch or across town, across the country, and across the world. To tell you now you try to tunga for you falling out when I tell you, to oil for lao malpaka lungo le lau, go a marsusu, wang a maripaken, go a malfam. Everything that goes onto that table is from the sweat of the work and the labor that we do for our families and for others as well. Aya, ere ngata ile na, le ai tau malele fai I Samoa, le monu tanga I fai, o le peleti ma le lofa fai au, o fai ngā taulanga, o le maliu, o le tua o le malo, lo usui o le fono, o fai poi ponga, o sao fai, o fai msinonga. O kai le mau menti kanga le sika mia kangu e pule ia le piko la lor kangu e sel mia kangu correct carriera Americo carriera wal melnga ia malola ia wala ise me fa kause whakau ise me alo whawai me ka alo Christmas ia pauranga me ka alo I Christmas me ka usanga fau lei
Tātou se e mua lava I tala o ta longa mo le nei fo I vaiaso ma le whai unga o le vaiaso o tōna I antu tele tamiru sanga sa whaatino ai le nā vai tau na le la u anga I atu I tātou I unga o ta longa sa whaatino I le vaiaso o tōna I atu ai masela mua atu blapa o kai na makua I wha ko kolo le e Skotilani le au a le walapi manatua le European Tour a le au Australia le na whaangasolo atu nei tasi pe umalo ma le latou tua le na alu nei toi whaia ina lava I Skotilani se manu it was a clean sweep European and African tour for the Australian Wallabies ia pangale pingi lava Skotilani. Ua tātou e whele tātou pito Skotilani. Tele o tātou tangata, e o lātou toto lua wha Skotilani. Ia, mai se fo, o tātou. Le ana mawai, ia le upu fo, le mai le tamā loa tusi tala, lawi loa. Robert Louis Stevenson, o loo teu, ia ma whale la wasi e lava, I Samoa, maliu ma. O le mawainga le nā le tamaloa. This famous Scottish writer and poet, Robert Louis Stevenson. Le nā. O lo o ta oto e le au vai maunga o Samoa. Le Mount Vaia. I masangi o I ka ko ka whaonga ma ka kiwhinga ma. Eva I nā le tuunga mau. O le I Skotilani. La le nā. E se le alofo le te maloa. Maulana mawainga le nā. E le a vea e tanu I lona atunu. Pe toi whaafoi o na lona tino. Nea lava lana tanu ai. O se whaaloalo mawalunga fo le nā na whai e Samoa ma o na tangata. Ia Lopati Stevenson. O le amo. Sui le sema I le amo ina. Ma fata I natu, mai ai lalo o le au vai monga se tau I lunga o le tumtum monga. That's how Robert Louis Stevenson loved the Samoans so much that he said he will be buried in Samoa if the time comes and he dies. Alofo tele I o tātou tangata lea fu te malo, tele no nā ngā tustusia nisi o tala whaasorupito ma whaamomawina fo I nisi o tātou tū maanga male tātou ngangana. Under the starry skies dig the grave and let me lie. Gladly I live and gladly die and I lay me down with thy will. Upuna le tustala skokilangi ngā lai te ua I nei Samoa. I lalo whetū malilangi. Eli ai lo utuunga mau. Sa o wola fia. Sa o wola whawhitai. O te oti fo'i ma le loto male fia. Le nā, o le whamanatu le nā, I na ua tau mai I le whainga skokilangi, le na matua whapipili ai ia Australia. Se manua e sau Australia ma le siampini hao. E le ai se ta longa e whaia ina I o ta longa e fitu e pe walu ina le na malanga I nei lana tua. Ta amilo I le atu Europa I awa pea fo I Engelani ma Peletania. Whatasi ai ma le atu nuu le kontinenta o Afrika I Sautean. Le ta longa le olupeleki, malana tua I Europa foi, na whetau I ma le au siri nei o na siampini I le meo le ta alu leanga. Le au le atunu o Argentina. Le la, na matua I a o le lei I ai, e le olupeleki, I le mea ta o le ta alu leanga. Manu malo le olupeleki, luas fulu iwa ai I le se fulu ma le tasi o ai o Argentina. Au siri le ana matau til ta leanga. Kusa lea au I lua. Au ta alu leanga le ala popoto I e whaia la tau ti whinga fo lele e le loa I a laufari. Argentina ma le au a le atunu o whalani. O le talonga I le vā. Whawao malo I le vā o Aialani ma Fiti. Na matua I tatā wha le le iei pēni ai o se kirikiti.
ia ai lani 5 i le 15 o ai na maua fiti. Te le na talonga. Mai ko kiki a every 5 minutes na maskoa ia England, ia Ireland. Ile talonga ile va Walese, Wales versus South Africa, talonga fa malo, tasi vo le test. Na fe ayole talonga le. O ia man malo ia Africa sote ai le o mai ia ai. Tatu se e maila ia le ile whaiunga o talonga rea na whaatino nei o le tamilusanga leo sa whaatino nei. O le teito fitu whaavau malo ale kalapu malisi New Zealand nei. Ai tātou tele i ola i le unga o tātou talonga le na o le teito fitu o malisi leo sa whaio nei. O se tala fia ma o se tala whaangai e tia tātou te mita umai. Awa o le tai au nei, na whaalau i loa aloa i ai, ia whailonga, ma i latou na lautongia, i tufanga whailonga, a le International Rugby World. Ia, ma ua whaamnui nai, ia le alo le tunu, ia ma au se talawhiwhia fole na, ia mo le awhionga ia le malu, a semo se titi, in ua whaingoa ina, ma tu inatu le award pa o le pine whaapitoa o le e tau aloa ai ma whaingoa ina le li o Wallace Setiti o le Rookie Player of Rugby International in the world this year. Okay. Tai matango fie le nā whailonga. Ia le fau le pikinga o le All Blacks earlier this year. Ai a tilo i eita ngata i le taalo le tamalea. Taipe ia fu le taalo alon tama. Ai e pesta ko il kamale long kama. Me wharonga le mat. Soli, yoi, mtautia. Congratulations, my brother, le malu semo satiti, and your handsome son. And well done. Wallace Satiti played as a breakthrough player of the year, and he is the rookie of the International Rugby World 2024. Wonderful. Ia, stala fifia fole nā mo le tu malo atoa o le whanga mawhale a se la. Ia aoi, le atunu atoa. Le atunu atoa. Ia, pia o ke pia le ufalonguku la retire ia. La retire e male malu se mostiti. Awa e feo lolo kon kala kelonga kakali. Al malu, ele se meo la e falango lango e fua oi de. Ili kon karate le tama. Ia, le malo, whaftai. Tapua i fo i matua, a inga. Wo me masani. Samoa poto i ona tulanga falupe i le lalolangi atoa. Ia, o alo i o Samoa lo latu tau a vea. Le tanga vai ma le fua. A Samoa, ma le rei fo i atunu o New Zealand. Iwan. Ia o ko wawaila i. E momosu e mai kakusik sengi a le wawai atunu i. O lo i o fo mai o ai uma o tangata ta alu. O le au fai pisi nisi. O le au whaasala lau o le au tustala. So se ngāruenga. Te le sao Samoa. I le ta mau a inga o le nei atunu. Ma le si i mawalunga fo i ma le ta ngā vai le atunu o le nei. Ne fu a New Zealand. Iwa. La wa whelang ko wha mai e awole a mai ila sik sengi ia mātou i na whana nau tonu lawa i le teimi. Lea na pu lea wha kolone e i tātou. Ma sori pala i tātou e New Zealand ma Peletania. Ia. Ia le na. Peo no whai atu. Peo no whai atu le tele o teimi o tātou whasoa. O le mafutanga a New Zealand ma Samoa. We have a history that is not so good at all. It's a sad story about the relationship between Samoa and New Zealand. Tele me lea. Ai ui o lea.
O le nei, si umatala o talonga, e an tātou toi tala no, fo le tātou si seni. Ma winga o tangata, ma tala tangata, ma upu o tangata. Ia, ai le maa malama saoa i le mea na tupu. Ai mana ia le nā, se i wha mai, a tātou tala i talonga. O le Marist Pacific International Sevens lona ono le nei o le nei taminsanga. O le la alata i le se fulutou sanga o whaatino le nātou taito fitu whaavao malo nei o le Pasifika. O le tele o tausanga bumbua sa amata mai nai le malai o tahuhu. Ia on so ila ia le malai favona. Ile no fuanga tonu ale na ia nei ia le mauta. Le mauta o Samoa lo a fio aila na fio ngai le konsula ma le faltua. O inala na se ai loa ma le tausanga lo na tolu. Na se ai loa ngai Waitemata Rugby Football Club. Ile tūlangi sifo. Ia le lau mana ia o wheto so ia whapenei, ia ma whapena fo ina ave tālonga i nei, ave i o tahuhu, ave anga i le tūlangi i sifo, lea la na toi fo i mai loe le tolu tausanga wa tuana i atu. Ia ma whamautua i loe na whanga nei Clover Park i Manukau. O le tausanga luna ono lale nei. Talumbai o na whaatuina, ma whaavae le teito fitu whaavao malo le Pasifika, ale malisi, uono tausanga iai. Se fulu ma le iwa, ia au na ta alo. Sa tau na lua sfulu e peitai na toe whaamamulu, ia stasio au, ono nisi o mafuanga, le maalfia. Se fulu ma le iwa la, ia au ia sa ta alo, ia ma whaia iai, tofi iai, ia pulu ese o le ta alonga. Ia ma ole au maiala ia ta longa fo i pools ala tatu o sa olava le final le na ta aloai ia AJ Pallets o fiti ole au mai fiti ia fa pe fo i male au te patas le au le matoti a te patas o le sunga le fa fe ngainga le na o whaafoina ma whaatauteia, ko leni fo i le au le nei ale te tasi mai ale i pata, me le atu ale i pata, po tama le tamatangi. O le whaalua ai lea o na o le final i le te patasi. O le vai aso atu i o na tua, sa final ai fo i le te patasi. I le taito fitu, ale lakapi uni ma le asosi o Auckland Rugby Club i Aukilani nei. Ia, lea na final ai masali moa. Ia, ona manu malo ai laia ma Simpini sale mo. A le fo i la ua toi haua i lunga le final nei. I le tapmusanga le nei malisi International Pacific Sevens. O le whaiunga le ta'longa le nana tau whaua fo i lava. Ia mau o mai ai o le ta'longa ina ua ili le wha ili mulimuli. O le ipu ma le final ua manu malo ai fiti chaps o le AJ Pallets. I le sefulu ma le iwa ai. I le sefulu ma le wha. Ia, close, ia ma bāwala lata ai, ma loa tuai fo i le tepatasi, ia, mo le talonga mātango fie, ia, mai se fo o le finau mai, ia nofo le ipu malisi, i se tasi o au o Samoa e peita iane, e whaiasi mālolosi te leo au iana taunu mai fiti. O le ipu la, o le manu malo, ua sola nei ma le AJ Pallets Fiji chaps, ia ai tūlua iai ia le te patasi. Ana man malo ai la ia le ipu, ia fiti, ia whatasi ei ma le fitu wafe tā la le tine o i tupe. O le au te patasi mai matamatangi, e wha afe, ia ma le lātou fo ipu. Ona tātou se e mai lea i le final o le ipu mafolofola, ia lea na ta aloai ia Tusiana Beach Club, mai lea fioango si umu i Samoa, ia ma le au a le Marist Rugby Club Samoa. Au lea mai fo i mai Samoa, lena toi final lava o lena la toi sueina ia le siampini o le ipu mafolofola po le plate, ma na manu malo ai ia Tusiana Beach Club si umu.
e le lua sifuru ma le lua ai, i le nā o le 5 ai a Malisi Rugby Club Samoa. O le bowl, po le ipu wha ofu, na tā alo ai ia le au o whalewha, ma le au mai Fiji o na waka Fijians, ia ma i ua le tā longa o solo fo i ma Fiji na waka, lua sifuru ma le iwa ai i le nā o le 5 o ai o si o mātou nuu o for house o whalewha. Sifuru ma le iwa ia au sa ta alo, ia le manuia fo le au Maroons, le au Mota, le au Vaimoso, le au Vaiala, ia maisi fo i au sa lātou le amaneia. O le sila mea maneia tele o le tournament lea. Ma le tournament lea na umatunei au ki lani Samoa. O le maua o le avanoa. O i lātou o lo whātou tei o le tātou au, o le whaia o ngā ulu, whapena fo i ma nisi o whaia o ngā lango, coaches and board members o le tātou au teito fitu. Lea sa iai mai manatu a tonu e se tai au na whaalau i loa lea o swafa o i lātou o whaamni ina mai le nei tournament. Whiri ei se au o le tātou o tunu o le teito fitu whaavao malo mō le tamilusanga o le Oceania i le Masina Folk. Aftai i le avanoa na malanga mai ai i lātou nei selectors and head coach and all the other supporters from the Samoa Sevens, le manu Samoa, teito fitu, e mai moa, ma mata, ma whai ei a lātou whai unga, i le lātou sila i tamata alo, o tino tamata alo, o anga vaa o tamata alo, o le malo nosi, i a whapea fo i le experience being displayed on the field and off the field. Maneia tala o le tournament lea. Lea ia ma se mea na ngase. O le tapo inga mamalu fo i le atunuu, maisi tangata. Sa fifi mali, sa mata i tuina fo i le leio o le whafo ino ta longa le ngata i laufari, ia whapena fo i le vale leio tama. Ele iai ni mea tau lipoti ai, le kau kola pe ku e sisi kama, pe tu i fo e sisi mas laufari. Le ama se mea whapena, whapena fo i le au mai moa, le aia nisi na moni mawina, o la lafo ni upu mata ngā mani upu e whātupu i le pisa fo leo tama. E anga pisa lola ia lea o le au mai moa, whaasolo atoa tuai matama. Ia ma la vevea koe malaufari. Watul wha malo i le pulenga i la tau. Sa whaatautai le teito fitu wha vao malo le nei ma le Pasifika ale Marist Sevens. Your management, your team spirit, and also the organizational skills, it was well done. Sponsors, maloma, whaftai, ia i lātou o pisinisi ma company, ese sa lātou langolangoina, le whaamoe o le tātou teito fitu o malisi. Whaftai i le Radio Samoa, ele ngata i le pueina i le televise, and it was also live stream around the world for people to see the magnificent platforms that now has displayed professionalism of Samoa in the sport of rugby. And then, of course, the big news, breaking news, as the young, handsome Setiti, Wallace Setiti, the son, the proud father of the former Manu Samoa captain, Semo Setiti, or Lefionga Yale Malu Semo Setiti. And it's a great news for not only New Zealand in terms of rugby and the sport itself. The professionalism of this young man has taken New Zealand to the top, and now he's been named as the Rugby Board, the International Rugby Board, and Rugby and World Rugby has named and picked the handsome kid
Wallace Satiti as the Rookie of the Year. Beautiful, beautiful. Congratulations to you, young Satiti, and also your parents. Very proud. Your family, your friends, and fans all over the world, and especially to the wider Samoan and Pacific community for that wonderful milestone achievement. Nā, tā ua le nā o le lango I tātou whanau, ia mai se fo I tā leni wa lātou maua, ia ma ua whāsusuru atu ai le ngō Samoa, I atunu uma o le lalulangi, ai mai se atunu uma o le lalulangi ma le Pasifika, e fia le tālonga leo. O le lātou, ma o le tala fia le nā, e tā walunga atu ai, ia le tātou tala I tālonga, a tātou iei pēla I tala o tālonga, iei ia le tabilusanga kirikiti o lo o fau nei mo le whai unga o le nei tausanga, ia manatua o le teibi ale nā o matua vela, ma mawhana le tau. Ia o paua I o tālonga e whai le sama. Tālonga kirikiti o le pai, ia. Mais le lau a matona whāturanga mai ia le tele o au. O le au mua lea o mua taunu o mai I le lātou whāsisilanga. I le tātou ofisa nei, I matala o tālonga o le Gagaifo o Faiva o Samoa. O le au kirikiti le a malosi a whale a puna, ia pa o le vaa o fonti. Ai mātou tele I utufia le vai tilofia na momo o iai le tolo, to o le fua. E mua o na mātou whaapoi diri a whaalofisa o tupu e pei o le whtalainga tūtoa nai le malai o le vavau. A wā e manatu o lele ua mapu, ma mapu e le lau mea I vasa, ina ua whaalepa le sā o tautai ri. O lea foi ua tū lima tū whala le lupe sā talifau, ile atu folasa o tupu. A o iai la o na mātou, e ao ai la o na mātou whaapoi, whaile lau mea, vai ane le tūtanga o vasa, o li I whainga tulou na lava. A o tau whaapale selua I sā, tā te whae tete, vai ane lo tangutu male afi, tā te mua au foi I le tala loa, ma le lau fale, ma le fola o le lau fititia, vai ane le mawulunga o tula toa, ma tula malai, ai whaingatā lo te popoe, e le tautifa, male atu pu e loa. Lele ua malu toa pa ia sau ngatā, ma malu sau o a wā wha au fingatā foi o le atunu, e le ngafa tauri maina I so mātou leo vai. To ane la ia lea, I au tau whaleseu, e se I o mātou liliwane, se I whanga tonu leifi o maina, masu I tonu le mata o le niu. E whaingatā le moe sa iri ma le tō whā furi sai, e ao o na tapu I awa I alo o tō alo seu. Ai o mātou whaia le nei whasilanga tā ua, ma tā pena le nei whasilanga e aloa ia, atu ai so mātou whaatau waa e whapea. E te talo atu ma le nganga māua lalo, ma le awa tele I le pa ia māua lunga o tupu ma tamali o ainga ma tapa au, tula whale ma pona o, ai maise tama whanau uma o le nei awhiu anga, o whale a puna, o loo no piai le nei atunu. O Aotearoa, New Zealand, e whapea. O lea ua tapena le tātou au kirikiti Samoa, mo le whamoe mo le taamilu sanga o le a whaatauteia I le amatanga o le tausanga fau lua fe lua sifuru ma le lima. E te talo atuai, ia ma le whaaloalo tele, e le malu taue e o si o tātou nuu. Ai maiso le nuu pele, I ona tūlanga whaalupe, tātou te lima whaatasi ai. O ai lava e fia, a wai le nei whaamoe tāua, e te tala le avanoa. Mo tama whanau uma asio tātou nuu o whale apuna, e fia a wai ma tuu mai le langolango, e tāpena ai le tātou sā, mo le whaanga tama, e tā ua lava, le tātou ngā rurue whatasi,
Ma ia tasi le loto e whaatino ai le wha moe moe o tama o le vaalele. Ia le no ngā le au. O whale apuna. Tama o le vaalele i New Zealand nei. Ma o le nei fo i whasinsilanga. Wa oma o na soa ma le o na soa ma laupule ma le to o le fua. Po o le to wha ia mori o pio whanuti mori o. Ma nisi fo i o tapa au. Ma a inga whapea ma tula fale ai maise o le komiti mamalu o le tātou nuu o fale apuna. O le tatalo atu leo ma le nganga ma walalo. A wā le nofo silafia e mori o ma ono tapa au. O whapea fo i o tau i tū te tele, ma o tau i tū tau langi, ma o tau ave o New Zealand nei, ma e mo o mia lava, lo tau lango sua. Ma le loto nu. Whaia le tātou whailoa inga wha mole, o le whontanga lea la whai, ma ua talo tuai, wha mole, o le a tātou whailoa i le aso to na i muri o le masina le nei o November, le aso tolu se fulu, o le masina o November, lua afe lua se fulu ma le wha, i le i tu la e ono. O le tuatusi, o le a whaia lea whailoa inga, i le tasi o ei, se lau se fulu ei, Coronation Road i Papa Toitoe. Ai whamana tuatu. O lo whaia pēr tātou wa onkilikiti i Aurere Park, Papa Toitoe, i aso lulu uma, ma aso whareile o vai aso te tasi i le tu lai wha i le a fiafi. Wala wane le fionga e le Pelestene, po le teitei whono, pe ai ai se visiri wha mole. O le Pelestene, o le tātou maftanga, o li whalongo, ma tā awha, sau, o li whalongo, i le ōlua tasi fitu iwa, 5 valu wha o. Ōlua tasi fitu iwa, 5 valu wha o. O le tātou te whono, o tanu wasa i stolo, taavao mari, te whono le nā. O tanu wasa i stolo taavao mari, i le telefoni ōlua, Fa tasi 5, iwa fitu tasi iwa. Toi wha fonga. O lua, fa tasi 5, iwa fitu tasi iwa. Mō le te whono le nā. Whaia le nei wha silsilanga, ma le awa tele e te tau wai. Manuia le whaia, ia Faiva alo filima, ma ia taui le soifua tutua i asoanga le lei o le atua soifua. O ia langi matafi, ia langi mamaina. Whaaftei tele o i lātou nei e saini, ma popo marko o kele o le aua whalea punga. Saini uma i atangata nei. Whaaftei lo saini ali whalongo, ma ta awha sau ali whalongo, o lau vale e neliko i la lio, tānu vasa i stolo ta vao mari, mulianga tele, le urua i ali i oapo le ifi lilo, o la ulu tu la i whaofo, o ali i whaalongo whaamatua inu vaenga ali i whaalongo. O whaamaulalo i la lio, o whaamaulalo Mateo, o le nuu mata afa siosi le nuu Isaako, o pa Samuelu Nansen, o pa Mose pa, ali whaalongo palasia atuau malo, o le nuu se leisa atuau malo, a pea foi peti sa vusa kelepi, fingota pua, lau vale alapati, a kenese fingota manuele, o soa taula i leilonga, o a one takai lilo morioo, solo atuau malo, tongise lilo morioo, Stuart Lia, taue etia, lau vale tufunga, o silao Lia, taue etia, lau vale tufunga, ia masa le valu muri anga tele leifi, whaaftailo senia, e tangai i foloa, le malu fale na oti Madeline Molio. Wa sau a kore au lo kapi, sau i male au fusu, sau mai i male
ma le afo ma le maka kaure le tasi le nei au le ngai matautia tele e la tama lo uso ya kiti aka kingo le nei ale na le leile tea le leile mulumu le leile ta ai tu waila na tamo e kusa e kume boa kwa le poro pe ala ere yo ori spiko ya malo watu le fa malo le tato au ya e fo le teimi tai au ma toi fa la wi do atu le teimi o la auto fontanga aso tolu se fulu fontanga le na aso tolu se fulu o November lona winga o le aso pumala stona ile i tu la e ono ile fiafi ile ne tuatusi le na se lau se fulu Coronation Road i Papatotoi ya wa umatua ia tātou tala i tālonga o le ua toe 8 minute o na tā leo le i tu la e 5 o le a tātou woi malolonga fo i mai so ma tātou tala fau i vai whanua toe wha wau lea o le Gagaifo Faiva o le atunuu ina ua nai a fo i tiute ma Faiva lo Flima o le nei aso ma le a toa sa vea le ulua i alii se uli Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai fa pito i te tonu Vai ima sai pape o se pomu Le la mai loa o le tama Se faala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Luau ulo pe luau pipi E pule lava o ina sikaili Luau mamo e file mu Koko sel siu siu nge ike iwa feu Ele ayo se masa lo salo Le palu sa mi lava e inga i le kalo O seki o le mea ato Waka angulu fo i male Samoa Tafia ai I se palu sa mi te Tafia ai I se palu sa mi to feel if I tali se palu sami sei pa mai le langi la fai ka koloko o to e ole atu I lo utama si o atu lu bele o Samoa wala ko mama ma I utanga kai la au ale au sai sa to e fa sa no mai ole me mo ka me ai fa Samoa se mo atu lu pa umiki na se su fa ko mo se talo tao ma se palu sami se palu sami te Tafia ai I se palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai he Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami what a feel if I tali se palu sami sei pa mai le langi la fai le ka be ai se calo cao se chi deve vedere sapa mai i bei o se me le po I se o se ma se vai sa ma fa ma tu le ma sa lo sa le pa ku sa mi ngai u o sa lo ai so le lo ma fa o sa ngai ma le me si ai ka ko sa via ai I se palu sami te Tafia ai
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tala falava o se whapoponga le nei o tala mai atunu e mamau ma le Pasifika a le Radio Samoa. Mo mo atu mai sa tu te tonu e tō tonu tangata wapu eina e leo le United Arab Emirates o no so o tanga le maliu o se rabbi po o se whaia o ngā whale lotu o se taitai foi whale anganga o Israelu le awha mai li poti na whasiotia se ngā yoinga
wha o Sofia I winga wha ilonga tangata e meisa I tangata Israelu. Wai noa CNN o Svi Kogan e eilona sitiseni Moldovan ma o se sui o le whalapaptonga I ngole Chabad o se whalapaptonga whale loto tangata Israelu na liputia le stofi taluaina abe wha malusia mai anisi mai Dubai ma wha maoni ai le asona nafi le mauolo na tino moliu ma wapu e nai loa le tolu e peo na ta ua. Fola nei fo ina le palemia o Israelu Benjamin Netanyahu o le a wha o ngā umaso tanga o Israelu e sa idi eile au fasio te tangata ia ma wa whao o fo I ma wha mai senga I le a inga o le umaliu. Mai le atu Filipino, wa manino le whamtalanga mai le sui presidente o le atu Filipino Sara Duterte a whai ai fasio tia o ia o le a ia whao o le oti le presidente o ia nei o Ferdinand Marcos Jr. ma o le nofo le yeile ofisa o le taitai o ia nei o le tunu. O li putia I tala mai le atu Asia le whai te tele o le wā I a inga o pito malolosi e le whaapolokiki I te tonu o le atu Filipino, ma wa whaailoa e le sui presidente, wa mai ona ia whaatonu le tangata e whaao o le oti I a Marcos, ma lona to o rua whaapere fufonga whetarai o le pāremene, pe a whai a whasi o tia o ia. O isi ana whaamtaranga ua whaia wa tā wai e lea tamaita I sui presidente, wa matua ia nga I se ori lea tunu, ono le taita inga se tangata e reiloa a vema presidente, ma o se tangata pepelo. Pai do ane sui o le vaenga tau le puipuinga le atu Filipino le CNN o le asa I dia se whaamauninga o whaamtaranga ma whaamatau e peo na tā ua mai le sui presidente a wala matau pulea o se matau po le vaenga tau le puipuinga le atu nu. O le taliane le vaenga o le puipuinga le presidente ua whaamalo si aia ia inga tau le puipuinga mo le taitai o le atu nu a ua whaatonu I naide whaia wawe se suenga leo I whaamatau e pei o na riputi atu. Mai le United Kingdom, wa liputia mai lon tona I drones e le mai lope mai fea, wa wa ia o whelelea I anei lunga tonu o nofuanga au tū, e whaonga e le vaenga le Air Force I Amerika I Pertania, ma wa whaamaunia mai le whaamtalanga I Amerika whapea foi Pertania. Ta ue li pote le sto na ina wa ia I foi drones ia, I nofuanga I peona ta ua pea ma le lima I le ono, mai fōringa o lo o whaatontonu le leia lato ngā yoinga, lo o whaawau iei suenga Amerika. Pa mai ele o yeise for lamatianga I no fuanga I peona tā ua, ai lei foi ni whaamauninga I whapeo lo lato wao ina ni whaamtalanga, whaatatau I nei no fuanga. A wa sau nora so upo mai le ofisa puipuinga Pertania, o lato e matua I sila mal totoa, I ni whaamatau e whai atu, ma le a whaangata I whaamtalanga e tusa o le mataupu. O li putia o no fuanga I e tolu o vaenga awa Amerika e whelata I lava I le tu I sasao ene langi, ma o le lua apese purufitu na tau mo whaiaisa ta avale e whaaleanga le vaenga e uru whalea I le isi base lea a Amerika e le whaitua Meldon Hall, ma ta whana nea I lua e vaenga awa Amerika I le no fuanga lea ma tapuni ai mosi na taimi. O lo o mata I tu pēlai le au tu stala, po oai ia e ana ia drone se pe o na whaale leane I ia no fuanga I te tonu o Peritania. Mai le Pasifika, I Tonga, ua maua le ofisa o le fofonga whetalai a Tonga ni whaamtalanga o se puafuanga e whaatu waise lafo o le leto e whaatu tuaina o le pāle mia o le atunu hua kawa mei liku sia osi so valeni. O li pote le Radio New Zealand I le so ta waise whaamtalanga na whaamatuane le ofisa o le fono a Tonga I le so, whaamani ai le alafo na whaaruatu le stona I taruai e le whaipule o Tonga tapo Dr. Aisake Eke. Ulo saini atuai maisi sui atua iwa o le palemene, ai luas furuano sui o le fono I Tonga, ma o whailola le ofisa o le fono o lo whaatino nei ngai o inga talwhengai, tusa o lea lafo, mai te tau na 5 aso whai ngā luenga I whao o atuai le ofisa, pa to ama whai o na o I le isi stepu so ai. A whai ai fōla sia le lafo lea, lo no winga o le whaarua I leo o na whaila, le aito ai ngā lafo whaasanga I le pāremia, e le sui lava lea mai Tonga tapu. O le solo o whaawa waita o le manga o le fono whaitula a fono Tonga sa tolo pō mai I le vai aso taluai. Ma le tala mulimuli mai Papua New Guinea o le sa avea makova na sili o New Zealand Sir Jerry Mataparai wa asia si atu I Bougainville I Papua New Guinea le Vasilei ina ua whiriwhiria o ia e whaima moderator I whiutana inga I lea I tu o Papua New Guinea e whaatatau I lo lato tuto tasi. O le aiai se Mataparai I Bougainville se i o le aso lua iwa o le masina nei, ma o le tau o le malanga I a whaafoi le whonutanga I le vao le ABG, ma le whainga malo o iei nei le tunu. O
O lo malanga whaatasi atu Sir Jerry, masui mai malo au whaatasi, o Richard Howard, Madon Del Rio, ma o le a whiutanga I fwoi mataitai o Bougainville, e mei se whonu tanga masui o tu malo, o se la asanga lea I luma I le sa I dio se pile mu, mo lea vaenga o Papua New Guinea. Ia o tala nā mai le Pasifika, ma atunu e mamao, a le Radio Samoa le amatanga le nei vai aso. Hey, hey! Oh! Ia, toi whatalofa ia te oe, malau mai moanga, ia me se fōi lau whaafonga mai fōi I tawhai fio le larulangi. Whatalofa I lunga le tātou Facebook page, ia me se fōi ma le tātou YouTube channel. I le lava I aso o tuana I atu sa o tō tanga I masilisila iai. I le anga I lunga o tātou whainumera, 5 wafe, 6 wafe, 7 wafe. O tangata bai moa ma tangata komeni mai latou fo I latou te tufa ina le tātou polkalame I isi fo I atunu ma isi no whanga o lo alala ma papa a o I Samoa a vatul wha malo ma le whaafatai tele I ate oe I lo winga le leit mwhai e o na mai moa fo I makari e I a mawis tangata ai mase lava le tātou mata upo le sitseni o le so o le tala whaafia loto le nā. Na sainia I nei I le so I le uli I le te alai titi o le tasi. Le tātou sitseni New Zealand o Samoa lua afe luas fuma le wha. I le toe fuata ina ma le toe teu ina o le tula fono le afe iwa sa lau valus fuma le lua ma ua aloa ia I nei matalia aloa ia lea pili ma lea tula fono tau wha ofi o se tula fono aloa ia ole pale mene o New Zealand. So let's give yourself a clap. Ourselves, and especially to our parents and great-grandparents, particularly those who were born in 1924 and up to 1949 on the 1st of January. So congratulations. Fatalofa tu ya anti falavelavi. Ya maletua fine ya Yvonne. I le stete o Hawaii, ia whapena fōi a le tele o tātou wainga, lo alalam papa au I Amerika. O le mea le nā sātu la I mai, I le whaiunga le vai aso le nei. O le tali ina o la o telefoni, mai ia I lātou o lo wala au mai Australia, wala au mai Hawaii, wala au mai I stete ese o le malo tele o Amerika. I lo lātou fia tele ma le nganga whaafitai. E tau tele whaafitai mai la ia te au whaafitai I le atua. Whaafitai I le whaipule. Le li whaipule. The Honourable Tānau Tuiono. For the insertion of that bill in the biscuit bin. It's unbelievable. E o mai le te mile nei. E tātou te maufa lava. I le tele, le anoa I po le se fulu a se lau I pili e ton. Ai, na whaonga e le tua le 5, e mawhai ai. Ona au mai I whafo. Le tamo tuiono more on that later on. A leo whatasi mai lau malo, ma sani o le paanga tō tino lea. Ia, awa fōi I le tātou por kalame. Advice for life. Fautuanga mo oe mole o langa atoa. Ele ngata la ile whai o le insurance. Insurance mo le soifua o le tangata. Insurance mo le tulanga o le soifua maloloina. O le insurance o le fale. O le insurance e pui ai. I le pei ina po le tutongi ina. O lau mortgage, so we welcome back my dear friend and brother Matt Luatua to another episode this wonderful, very warm Monday too. Fatalo fatu malu soifua Matt. Lola soifua munwia los fionga savea pa mai oe. Yeah. E asuma ngai fu asua. Ngai la. Yo matungo fiele la.
Ia whaftai le tua le dei aso le lei ma le mātango fia. Ia whaftai fo I lau tali mai. Ia I le tāpolo kalambe masani. Ina ia mwhai lava o na malama o tātou tangata. Hai mise lava I tātou tamamtina mātua. Because nobody should ever underestimate or undermine the interest, the savings, and also the money that our parents have. Olai ia o tātou mātua olai, ka kia ese a ngai mea ia. Ia awa ia tūlanga o le whaia o se insurance. Ia po le whale fōi, ma le toi whausi o sis whale. But how was your weekend, my brother? We mai for the weekend sa vea. Ma ko the law ya Rotorua ya si ko ka li o Ethan. Granddaughter. So yeah, ma ko le asko ngai just for one night. And spend the 2 days with them, do some tidy up and could catch up with my son since he's down there. So yeah, ma ngai ki mo le ki but otherwise it felt a little ma whangai lo. It was nice and a little bit muggy. I'm glad you enjoyed your weekend. Did you have a good weekend? Yeah, it was a quiet one, but very busy. Tell you about me, yeah. Yes, I think I'll go for less tonight. Yeah, I sat a few hours mata for the International Sevens Marist. The tournament, but it's all on our live stream. So if you ever want to go and watch it, it's on Radio Samoa live stream of the International Pacific Marist Sevens. Yeah. Sa ye nisi sa vala o tu fo ia te oe ma la to siri atu. Ai lava, sa vea, yes. Ma na ye tele. Le ina ua umalao na whai le meo le policy fo le uma na tusi le policy malie talia. Ai tūlanga fo le ua whale tonu le tongiina o le a le whautuanga a lau fionga I le li I whautua tāua. In terms of a policy suspension versus cancellation. Just first and foremost, explain a kula o disclaimer le, o le high level information, no presentation le, mga mea se advice. Ko whenwai, ka mafuta se mea, I can explain my advice process, but today, only high level information only. So policy suspension versus cancellation. Hopefully, like you said, go lear the policy, or if you feel the insurance company will go lear the policy, they high risk, in terms of mai, nase, mafa maulunga, ula or not, and then go lear the policy, maka policy. Some insurance companies are the first law masinga, ele kukongi se mea. You see insurance companies 1 month, then kukongi, some 3 months, kukongi law, so it gives you a bit of a break, amakanga, so you don't start paying straight away. But alulule o masinga bole sulu masinga facing konka, especially the next year. Alulunga le kau. Every anniversary when you have us whāngau, alulunga le kau, because we become more risk every year to the insurance company with our health. So alulunga. So it just keeps going up every year. So if you find it facing konka o kinga ingo kokongi mele, there's an option. There's a couple of options. Firstly, I can also, that's my job to help you to look at reducing some covers. Among me, reduce, you may have paid a lot of your mortgage off, or suilo circumstance, then I can help you tailor that and reduce the cover. But worst case scenario, if you just can't pay it for a while, policy suspension, where the insurance company, e ka awhilo pay mingi. So you no longer pay the paymengi, but some companies you have to go 6 months or 1 year first of paying faithfully. Then if you fear lolako ya oi Mrs. Paymengi, okay, we can grant him kaudia langa wish to suspend the policy. So then ka feel paymengi you don't pay anything, right? And then usually 6 months we review it and then it go amaka. So it's not cancelled. The policy is just on hold. On hold, suspended. You can then use that money to do other things. Umalole umasinga amaka automatic. But however, during that 6 months,
le se cover. There's a cover. E se cover. So that's the danger. So a vili mai loko lua balua inga ia o maliu le ile le policy. Ka lo fai le se kupe maua. Ke lima se la wafe if it was life insurance or lua se la wafe e le kukongi se mea because will hold the policy will suspend because he said in writing kinga inga kongi please ka ofi the payments. That's the risk. But then Galo see a touch wood, nothing happens to him. Umalora 6 months, singa ko maka the policy straight away. So then you're covered again, you carry on. Ele ko kongi all those payments, you don't pay anything back. Oh, right. You just start again. But like you said, that's the risk, Xavier. There's no cover for 6 months. Okay. Cancellation, that's the other one. If you cancel the policy or you miss 3 or 4 payments and then the policy lapses and you don't pay them back, cancel our policy. This one is worse, Makaukia. This is bad, Leanga, because then you will really ring me and say, sorry, Matt, can I start my policy again? I canceled it 6 months ago. Ole leilo finances now. I promise I'll pay it now. Yeah. The only problem with that is now I have to amaka the whole process again with the insurance company. There's no guarantee the insurance company will say, yes, Bob, we will take you on. They might say, sorry, because now you are too ma'i for us. And it's too late now, you shouldn't have cancelled your policy. So that's the difference between the two. They say policy suspension, but cancellation. Cancellation, it's serious, it's not a good option. Policy suspension is better. But let's talk. I can give you advice during that period what to do. Preferably not to do any of these two if we can, and just look at tailoring and reducing where we can. But worst case scenario, those are the two options there. So that's their first question. Thank you, Sabia. When a policy is on hold, the risk is not getting covered when something happens between when the policy is on hold. Life insurance for people over 75 years. Lalita ua mfaiona toi whaipea ia se life cover most tangata ua. O le fitu fulu tausanga po le fitu lima fo'i po le moa, po le ova atu. In this age bracket, they go through the funeral insurance through companies like Cigna, because a lot of times, especially the last few years, nakale age le ongosul lima. Over le ongosul lima wole mafainga apply le insurance le life insurance because mo kele. And so now I believe there are companies out there that must be thinking we can do something for our elderly, our older community. Because if you go to Cigna, like my parents, they are on Cigna funeral as well because we're over Makua. But the only thing with Cigna, ngali sfuru afe kala maua. So that's the maximum. Some 15,000, but average around sfuru afe. And if I sing kong ka fo, it's just for sfuru afe. So now there's some companies out there that I deal with, like your Chubb Insurance, your Fidelity, Astron, AIA, that will now go lia. There are fikus fulu kausanga, fikus fulu golus, fikus fulu lima, e ngā kainga. But there's a couple of other insurance companies, they will go up to maybe close to valus fulu kausanga as well. So that's good news. And I thought I wanted to share that today because that was good news to hear about that. So all you elderly people out there that are older, you have makua, if you fall into this category, this age group, vili mai au, and I can come and help you and source something and help you organize some life insurance if you're between this age. And so, so it's best to have something then rather not having one. If your health is pretty good, not too many ngases, again, same criteria, height and weight, ulaula, not ulaula. So everything is considered individually by the insurance company. But good news that they can look at this. O isi conditions e tauna e consider pe tau whaona mate tuina pe o ulaula, other pre-existing health conditions,
e mawhai e mea nā o nā awhia ai I lau peimeni. Yeah, certainly, mga efisili. If you smoke, I smoked once or twice, a few times, and then when I asked him the facility, are you a smoker? For me, but very taua to tell the truth, tell us mate, because if they go near your policy on non-smoker, and then they find out that you're a smoker, get will decline no claim. Maresi mea. When you say, "Oile, I quit smoking," okay, and how long? Oh, 6 months ago, I feel smoking, no more smoke for 6 months. You have to go through 1 year. So it has to be kasiko sanga, sfurudua masinga, and then the insurance company will class you as a non-smoker. Otherwise, unfortunately, kalofai, they still class you as leuloloe if it's within 1 year. So that's very important. The other thing is pre-existing health conditions. So if I know when I telephone ring my customer and I say, I'm going to come and see you tomorrow at 7 o'clock for life insurance, trauma insurance, I asked him questions. Have you got any diabetes, sugar, anything? And if they answer yes to some of those severe, then I automatically know I need to do a pre-assessment with the insurance company. So I'll email my 5 insurance companies and I'll say, this is the criteria of my customer. Can you send me an email back to say if it's Golia, I don't want to waste your time, and what is the loading on the price, how much, so that I can get a better indication of the price for the client. Because otherwise, if I go to the client tomorrow, Savia, and just give an average price, it's to the real price when it comes. So I want to get as close as I can to the premium based on the health conditions. That's very important to me. So I'm not wasting their time as well when I'm driving all the way up there to see my clients. Yeah. Whai ama tu atu ia le tātou telefoni le nei ia le sunga ia Matt Luatua, a financial advisor on 027-839-1714. Toi whaafonga le numero le nā, e mwhai ana vidi mai oil tamāpo oil tina ia po seisifo I lava. E toi tilo, ma toi fesili, ia ma fia manmula mātini. Olu fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa. And finally, my brother, insurance protection before the festive season, or whether you're traveling, or what are your plans of fuanga, or le taimile nei tāpena ai le tele o tangata malanga. Iei fo I mea, te wawai fo I lava I mea o travel insurance, wai tasi fo I nā mea tā ua tele. E lei lo loa ia ni tupe ni tangata, manu nu a whaafuasei, ia o le tau nuu le moe mitinga ma le tāwhaonga, le asa u fautuanga I le teimi le nei o telo fiafianga la whaatino ai malanga tō. Saore le maa efisili savea. Tā ua meisi ar gaming e. We're heading into the festive season. We'll get a little travel, we'll get a baki for whungaluenga end of year Christmas festive season. Get a fully in with beer, with baki, with travel. So it's a very dangerous time, high risk gaming. Celia gaming in December, coming in December. So if you haven't got your insurance sorted, or it's been a long time, or facing a lever, I review your insurance. Yeah, really may get funginga ngalo ku savea. Give me a call. Look at reviewing in. Get some cover in place before the Christmas. It might not happen this year before Christmas, but at least we start the ball rolling. First meeting with you, then I come back a few weeks later, do the second meeting, and then we wait for the insurance company for the call. And then it'll be until we find out a decision. But it's good to get something in place, locked in place, because they have an interim cover. So once I do the application with you, even if it takes the interim cover covers you if something happens to you. So very and so very busy year, very busy season. True. But don't forget, your life is important. Time is very short. So reach out to me. It's a free service,
and I can do my best to, swangi, our people, Samoan people. So, yeah, very tau. Thanks, Savia. Malo, whafte tiri lava match o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa, toi whafonga numera le nā. O lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa. Matt, I want to thank you, my brother. Thank you for another beautiful episode and information o le tele o tala ma me whai. Yeah, and that information is to empower our people to make fine decisions. Fai ia fai unga le lei, e pui ailo sui fua, au te manatu whapito e te le vaveoti, ia ai te mana o te mata o matua lau policy. Yes. Yes. Yeah, well, final words from you before we don't forget to reach out to me. We'll catch up for a coffee at West Auckland as well sometime, my brother. Yeah, moli atu whaftai, man whakmaalo I loto pa ia man mamalu Samoa, I loto whakfonga, I loto kolami leni aso Savea, malo whaftai, malo ronasai, malo tapuai, whamanuia le atua I te ultima Faiva I leni aso, yeah. Whewai manguere le vai aso sa vea man fiat. Tele lava pena foi o Faiva fa soi foia. Ja, na na Samoa ua tawalunga atu le talanoanga foi ma leo so ia. Matt Luatua, the best financial advisor for life. Tato wo le malulonga a le numera lea. O lo fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. O e sauni malanga I Samoa, mana tua lola moana rentals o loo maua ai so si tu ai ngā taawale mautotongi, mo so se mana onga. E mawhaiona piki la taawale le malaiwa lele I whale olo, po le tātou ofisa au tui ala fua, pe momoli antu foi le whale tari malo o loo e wha mautua ai ngā whaabitoa. O loo yaile insurance cover e te fili mai ai, ne tupu se whaalavelave ai o loo yaile wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Mori se whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy, I le ovalu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. Avia maua sosa, Omega Ka, ia maloi moa, Omega Ka, savale tau mofie, Omega Ka, fili mai loi le Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavities Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Whaletusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Talo whanau, e swafa malu Yesu Kiriso le matau pe whao le whatalise. Le whata o te olosu malua whaipo olosu maleiva. Wa iloa le tangata whata elise I ana ngā luenga. E tū o ye ilumo tupu, ai le tū ilumo tangata anu. Wa toi wha matalaina, ai foi e Solomona. E mawhai o nei loa le tāma ila nāmio, pe sao o na lei pe tonu. O leo langa manu māloa ai ai, le whaafai ngā luen ngaina leo le whaatalise. O le nganga le lei ngā lue nai sa ngā lue ngā masi tamu whai ngai le nganga mama.
o le whaamaoni sa o le lei e tumu le tonu o lona o matanga o le whaavae sa o le lei lea matonu. O le whaataita inga o ngā luenga e li whaavae se whaavae sa o le lei matonu. O le tele o whale maurulunga matangwa tai Christ e te lea na whaalanga ina i le mafue. Na so e ina e le apupoto e le i le lei o na fausia o na whaavae. E mauti noa le mole maua ka muta ma insinia faufale. Sa le wha maoni company faufale i lona malupupuia o tangata whaonga aina. Sa whaitonga fiti ia aua ne i tele se tupe e wha aluina i lona amatanga. O lona winga e le i whaia ma le wha maoni. Tu sia de mataio fitu o lona whaipo losu ma losu ma fitu o le tangata poto e whau lona fale i lunga o le papa. Pe ona tu sia e le tu sia Solomona ua i loa le tangata e whaata alise i ananga ruenga. E tu o ia i lumo tupu ai le tu i lumo le no. Ia whaamanuia le tu i au tama whainga le ne yaso. Ia tātou whainga ruenga uma i le whaata alise o le nganga sa o ma le tonu wa o mai le poto Solomona e me whai ona tātou manu maloa iai i tau whainga uma lo o tau wivi iai i yaso uma o Yesu le whaavai papa e tu mau eo o le whaavavau. Ia vea o ia mo tātou whaavai mo tu ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatu pung funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pung funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive in Manukau City. So e whaatalofa ma o wholofa atu le pa ia mawarunga o le whaafonga tāpua i ame se fui o le sila mai mboa a le tātou utunu ue tawha o fio le narulangi. Rau mwhai o na tātou mafuta i lunga o pe au mga rungalu le ea e le ngātou le tātou Facebook page ia whapea fui mo le tātou YouTube channel e na ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa e le reifo i aso mua o le vai aso le aso ngfua matango fire le sulu la le fua vai atu mai te wina a ngā i o le la ia ngoto atu i le tu langi i sifo ai peo na u whaasisila i le vai aso o tō nai o se teimi o le reifo i vai aso o le ambaua i se avanoa tala noa i fo i ma whaaso ma le fionga le te maitai minister o le minister leo tina ma te maitai maanga whaso tai ia mai se fo i o lo o ia wa aia le tātou polo keti le nei o le tasi le miliona. Fia e whailo atu i le whaafonga tāpua i le atunu, ma lau sila mai moa o le ua mafuta mai le fionga. I le tamaitai minister, Honourable Minister, Mulipola, Ana Rosa, Ale, Molioo. Whaatalo whatu i lau fionga i le tamaitai minister, ma lola soi fua munuia, whaafitai fo i mo le taliwala au, i mātou whaatala ulatu. E mo waisi na vanoa tātou te whaasoa ai. A whio mai i le ngā Gagaifo Faiva o Samoa i le nei aua uli o le aso ngafua. Ia, soi fo manuia le atawa savea. Lau ta aua fo i e whaatalo whail pai o Samoa o maua mai le nei whaasalaunga. Ia, o lo o mai tau watu o lo mo lunga le au ina al masina i lo fiong savea. Tai. Ia taua. Ia, tu sai fo i o le tāpō kalame o le Gagaifo Faiva o nei aso. I ele atu o maua nei avanoa? Ioe, whaafitai tele lau a whionga le tamaitai. Wa lewa na ufia mafuta ia te oe. Wa umatu aso sa watu ai matatou wheiloa i le Western Union e matala tupe i tua ma whaimea. Sa lilo i manatu se tai ao o le a totofi ai oe le atua ma si a ao fo i e te fia tautua i le tofi whaipule o lau i tū malo. Vi ia lava le atua mai te siva ai mātou tapua i ma mātou ai yuli atu i o Faiva. Ia matau ma whai lava a toru i eise a vanoa. Lea ua whātau sanga o le pae inga o na o tōna o le whakoa mo se a vanoa. Ai whaaftei tele ai lava mo le loto tele o lau lava tala le nā. Haaftei le tō whāle lei.
le loto tele, ma le ona sai, ma le lava papale, a wai le whaingofi, e o lava fo i upo tangata, le lafo i lea taimi, ma i la tau e ita mai, ia ma whaasanga tau mai, ai o te mai te wina lava, le toa fi ma lio le tai, i lau fionga. O ha mai lau fionga, ma le ainga, a mese fo i o tiute o lo whianga i nei. Ia, whaftaile ia taua, ia saulele ava le saunoanga ua. Lea ua mai tau watu ia ua ngā ngai fofoi ia le 5 tau sanga. Ia, a maua foi sa wheilua i ngai lunga ngānu pia o le ea ia lai tāpo kalame. Le ia taua lo anga leile atua, atono le filfilinga foi e. A filfili e le atua on tangata e tāpena foi le atua i. Lui tau mwhawhita au le wala awina ma soifuanga. Love. Ia foi le atua nei foi ia ka ea foi le tu malo. Ia atono se moi mitinga foi wa leva ona tu ilumo le atua. Ia whawhitai o le lama da tali whaaliali le atua ia leile. Pai ngā pālota lua o lua tatasi. Ia o lea ua. No foi e foi no fuanga e pei ona. Ia foi le tofinga ma le wala awina. Malo, Vavtai, congratulations for the first time wa wala widai se te baitai a vemba minstau tupe e le uluai paia inga le whatutua e le atua Samoa o tas ma ua talawhia ngai le lei wa loa fo e na e ngalue i tūlanga o tausi o tusi ia matupe maua e pisinisi ma company sa e tautua ma au auna iai. Le fo i watoe wala ulia oe e vema min stau tinam te mai tai maanga fsotai. Ai maise o le tangai totoa ma sila i le whaafoina o le polo ketsi o le tasi le miliona. Tāta le noa mua, le ase tala mai. I le tūlanga o iai le tātou polo ketsi o whea ua a ngai iai le teimi le nei a o le a leisi taunu unga a o le uma le 5 tausanga o toe. Aptaile ia taua, ia e tā ua pea le tā amata le sini au tū. Le ta iala lumana i manui o Samoa wao i o lo o iai le au o le atina e man whama i tene al malo. O lo wha pea mai, whaanga wa aina la whanga. Wha mautu le loto i whale. Ma whama i te le whaatupla inga o le tamau ainga. O i o lo a fi ma ta ai ai le anganga le atina e mal whama i tene al tatu whainga malo. A mai mo sila fia a le ataua ma le whaafunga mai o Samoa. O se tasile nei o fesili sa tu i lunga le lau ai whai ei mafo whaunga o le vaenga whaapu whai. Pe whaape whea o na iai tangata uma e ati na ele atinu o Samoa. Mai lava e o lo iai ia o lo itua inu uma lang whanga pule ngali in whai pule o saufa inga tina o whaife au o lo whapaltului ai i alalwhanga ia ai mai se Samoa ato. Lia love. O le tali lea o le whama ite nei al whainga malo ma le tali foi lea o le fesili lea sa tuina. I le mawhai lea o na awai tangata uma i le ati na ina o le atinu. O le tiute malmatawhai o i al malo. I lana ana batau po le manifest fo i sa tu whaatasi ai le i o mai tonu whainga malo. Ia tā pena se vai ngā tupe. Ina ia mawhai o na wha amatu watu. E wha atino ai ia le wha mua a le tu malo ma le tu malo. I le paketi mua le atau o mo sila fia o lea sa iel 10 miliona ma le valu se la wafe. 10 miliona ma le valu se la wafe lea o lo iai te tonu le lua se la wafe. Ai tu malo e 5 maltas. Ia ma le vai ngā tupe valu se la wafe. E tā pena ai le division i te tonu. O le mta ngā lue ngotina mta maitai. E mawhai o na lato ta i ala ina le atina ele nei. Dear love. O le kako establishment fund la lea sa wha matu e lua se la wafe. Ua uma na wha mai o iyo a le ataua ma le wha afonga mai o Samoa. Tai. O le lua se la wafe lea ia o lo ia il se lau tolu lua afe.
patino lava mo le fausiaina o tātou ofisa tonu i tūmalo. E tolu sfuruafe ia e wha patino lava mo le whaangaioina o le ofisa. E ia i tonu ma le lisi e le ofisa. Ia ma le tolu sfurufitu afe. Ia tongi ai le au pai ngā luenga tolu. Ia ai mai se ai. Ia o alauni. Ai o lo ia i tonu fonu wha avai e sfurufa. O le atoanga lea le ataua ma le whaafonga mai o lua se la wafe. Ma le establishment fund lea. Le ataua wala na o ta ua le mainga lea. O le vai ngā tupe lea sa a mata i wha maite nei al whai ngā malo. Ma o inafo sa mato i loa ai i le lua se la wafe lea. Le tele o lu i tau ma whaafi tau le tu lai mai pea. O lona winga. Anga whaape abel miliona mua. Ia e whai asinga keleo. O le itau e whea ngai malo. Ai tāua. O le lua se lau wafelea. Pe o le wa test ai. Ia i tū malo. O le ale. Ia lu itau ma whaafi tauli. O nisi o pesili le a tau ai tāua. Pe ale o whaamanino atu. Sa umi o na whaatala noa ina whaama itele nei. Pe whaafewhea o na whaatino. Sa whaatino sa iaila ia o le whaatatanuanga. Tātou abel tātou whaatua tuanga i o tātou tangata. Tātou te whau whaatasi ai ia le tātou watunu. Ia awa mantua a le atawa. O le tele a o le whaatinonga o vaenga umai pei o nā sa o mai tau mai foi. O tele i o ututonu. Ia pei la vai patino a pei o le malo. Ai whaatino ina ia le whaamatu inga ma le whaangayo inga o le atunu atua. E ese la ma le whama ite lea le atawa ma le whaafunga mai o Samoa. O lea lava ua iai le whaatua tuanga le whainga malo. E whaamatu ua tuai le paketi. I lima o fono whaavai o lo o saufa whaitono le tu malo. E whaanga ioi po o whea e ade iai whaamua. O le ese esenga lea a le atawa. E tau ai la lo o whaamanino atu. Lea la e tola ai tia na i tu malo o lea lava iai ngai i lu i tau i le lua se lau wafi mua lea. Ai o le mafuanga. Ia ele muli tai ma lima ina fo i tātou whainga whaavai ma tai ala wa uma o na tu ina tu il tātou malo. Na tā o mai lo le miliona mua a le atau. Ia o tātou miliona mua. Mai le 5 miliona. Ia e to e fitu se la wafe. Ele i mawhai o na whaamatu. O le vai ngā tupe le o fitu se la wafe le o mawhai o na whaamatu. Ia o na i tū malo fo i le o multa ia whai whaavai. Mantua fo i. So se funding agreement po se malienga. Ia i lapal vaenga le na e ai mea e le tau o na whaatanga ina le whaatino ina. I vai ngā tupe. O inala le pe i le lifa i le fitu se la ma lima afele. Ia, mantua foi la le atau. Ale mawhai o na whaamatuina fitu se lau lima afele pe a whaapea. Ele o multa ia. Ia to e foi ia i tono tātou. Teo ngā tupe le tātou mtanga le benga tupe. Ia, ai o lo o whaanga solo tātou 5 miliona lona lua. Ia, o leo o mai tau watu. Ia, peto e tasi le tu malo e ele i whaamatuina se vaenga o le miliona. But o le o tele lava ina whaamatu uma ia tono o le masina ne o te sema. Ia e whaamai a umai ia vai ngā tupe o le miliona lona lua le. Ia o le foi ua mai a o na pasia fo le tātou tala tupe le tātou miliona lona tolu. Ia ma o tā pena foi masa au ni o le a whaamatuina. Ia tone o te fo ia tui Samoa. Ia on whaatino foi la ia fontanga whai ai ona mata whaamatu o tātou miliona lonto. Olona wikula le ataua ma le whaafonga mai. Ia o le lava e whaanga solo lava. Ai so se mea fo. Ia ia lu i tau. Ia ma whaafitaudi. A lu i tau le nā ma whaafitaudi. Ia momoli mai e fo se le sona ia mai se ni o ngai le ngata
o le awa o ngā mole mata ngā luenga, ai mai se ai fo i o le tu malo, ma fono whaabai. A wā o se whainga fōu le nei fo i wha ma i te tātou malo. Malo, sau noa, whaalalo manino le lei fōi au whala i le whaafonga tāpua i mai le atunu. O sau polo kalamea e lo te enma tā upula nei o le tasi le miliona. Au tautala lava ma le whai te leanga e fōu le poloketi. E le iai fōi seisi mea na whai o mua atu tātou te ao mai ai. La lea. So it's like we learned as we go along the way. Ano le tele o lu tau nei sa whea ngai mai tātou. Ai a tonu e lata e seisi whainga pārota ma seisi whainga malo e tula mai ai i le whātutua le atua Samoa o tasi ma wha wau pēr le poloketi le nei. O le a le lei so na taunu unga. A wā leo te whātu nei. O a nisi a wala e mawhai ai o na mata i tū mei e tutupu mai. Se i longa lava i tutupu whātu a mawhai o na tātou loa ia le tali o ia whaafita audi. Le ase sila ala ua fionga le tamaitai. Wa leo ua vaetu nei la aien. This project is inclusive. Lona wenga e leise tangata e misi mai le melea. A mata mai lava i tina mata mai tai se i o le whanau ma tangata uma o le tumalo. Ia lato iai le sao whaatino i mea nei. E le na o ni nai tangata. Ai o tangata uma o le tumalo. Oi la isi foto whaavai ia le i avea ia lato tupe a le ua wa whaatonu mai e le loia sili. E te tau pea o na whaamatuu iai. Ai o le tōtele o nisi e le o usius ta iala. Wa uma na whaata oto atu e le whainga malo. Ia, whaataile a taua. O e lua tato i tu malo le lava o i a o le tato atono le ua whaamatu ina maili poti e tato loia sili. Ia, mo sili fia. O le tato mtanga luenga le isi lo ia. Ia, a o le foi o taatia ia le tau sanga fo i luma laulau le kapeneta. E matua mana o mia se lo ia le mtanga luenga. O na e tele ia o vaenga mana o mia i fo i fautuanga whaalo ia. Ia a tonu o le lava ua a le tau whaailo le ngaluenga le tatou lo ia sili. O le lo ia sili e fautuaina le tatou malo ia mai se lava ni mta upe mana o mia i fo i ia langa ia fo i ia advice ina ia mawhai fo i ona paatino. Mo sifia, o le funding agreement o le tatou miliona tala, ia e abe mua e saule clearance al tatou lo ia sili. I vaenga uma lava i lona mai o iyo i vaenga uma, ia ona mwhaidola, ia ona paatino, ia le saininga lima. Ale mtanga luenga pol minister o tupe mal minister tinamta maitai. Ma komiti o fon pabai. E lua la tato i tu malo, le sa mana o mia, ia le fautuanga fo i lo ia stili. Ia le tato i tu malo le pa. Mo si ia le tato i tu malo le pa, ia e peila baya nga i tato establishment fund, lua se la wafe mua. Ia atonu e o le lava sa le tau whailo fo. Ia o le iwa sifulu ono wafe o le lisi le a le pa, pe o le ia nga ia le mana o mia o se fautuanga lo ia sili. Il tūlanga lava le mo si fia le ia taua. O le sa upu le a le pa, sa mato patala noa ina, sa mato waifelo a inga ma le tū malo o le pa, le tū malo a toa le pa. Ia ele ia waila le tai fono ana o se tai fono ma le komite o fono pa vai sa mato a wai. Sa mato fa le la le mta upu le tu sai fo i ole. O tūlanga le o le muta ia la tau le vas fulo no afe. Ile mato fa tau noanga le na. Ia sa i mai lava ia le fono pa vai. Ia ai sa tau walunga lava i le pa malungu ma pa tu ese mai. Wala tu talia ina. Wala to solia ia le whaabai po i mai ai ngā le funding agreement. I le tūlanga lava le multa i la so i le tupe le ai whaafonga mai le ia taua. Ia. O le tonu sifuru wafe lea o lo o iai to tonu le lisi ta establishment fund ne lua sifuru wafe. O i nai tau na tongi mai ai le lisi o le funu whaabai. Ia.
Ia a pe o le case sai fo ia le pa. Ia e iwa sulu no afe le na whamatu. I tau sanga e tolu. Ma o le anganga fo i a le tatou i tu malo le pa, ma la tau fo ni wha abai. E tau sanga mua mua, whaatino i leisi a fale le kalesia, o na me i le i leisi e kalesia i leisi nu o le pa, po au fanga. Ia e pe o le whaatinonga le na, o la tau fuanga le na, ia le lava sa whaailo atu wai, e le ai. O lunga lava ia o tatou malienga lava ia le na sainia, le sa sainia ia le malo, ma le fon whaabai. Ua na o le afo i le na o se lau tolu sifulu afi, e to tongi il whainga le fale. A o le lisi fo ia o le ua o man whaamayo i o atu. Ia, o le to tongi tolu sifulu afi o whaangayo inga ma le ofisa. O le mta upula lea o le o tatia le taimi nei. Ia ona sa abele abea ia nga i le tatou loia sili. Ia tomu sa pisi fo ia i le siona tua a lea sa whiangai. Ai olo ia i le whai unga le committee, le steering committee. Ia olo o mana o mia e o atu i luma le matou steering committee. E wha manino mai nga umai. Ona ia inisi o mai nga pe ele o ta oto le lei. I le mātou ba ai ai, e tusa i ai mātou whaataltal noanga i le mta o pulapa lea le pā. Ia. A se ofisili e tuai le mta o pulea lawa fionga i le tamaitai Minster. O lona winga, o le manatu ina ia fausia se fale le se lau tolu sifuru wafele na. Ai ua whaole le whata milo inu umai e tolu. Ma tufa i loa vai ngā tupe i e te tolu sifuru mon tupu wafe mo le si tolu tau sanga lea. O lona winga, ele o si stai la i le fausia o se no fuanga e tasi e vai tapu tapu vai tasi uma iai ia mea. O le sa o leo mea leo tau tilo tu iai. O lunga i el malienga o lo iai se lau tolu sifulu afe, o le vai ngā tupe le nā. E fausia ai ia le ofisa tu to tonu le fon fa mai I to tonu le tu malo e fua po fe tonu laba le fon fa mai man te fono ma si te fono no fua nga tau na fausia ai ia ai ile mato ia felo inga ma le tu malo ma le fon fa mai o le sa la to fa manino ai la to fo fuanga le e mana e sui tau sanga uma ia le ofisa ia ona mato fa ilo la ia ele ai ele o menna lo itonu malienga ia ai ui le mato felo inga ile aso ia sa to e fato e se lava fa malulu mai el komite o fon fa vai ia o sasi la to le fati no le vainga ia ato no isi bala ia o mato mai tawina e pe o le o ta oto le ia fo ia le advice le lawyer sili ia male tulanga fo ile manatu ia e fa vai ia mato taltanoanga ma felo inga male tu malo mal fon pa mai o le ala ia ile fofuanga ato e fono ia le steering committee e o lo mato ai fonta sanga nga ilo ia sili o atu se fa manino ma fa mala mala matili ia le tulanga fo ile o ia lana advisor nga ile mta upule ma lo fa tak o le si ba nga ta wo tele molo si le fia lo fionga ele se mai tai Minster o le lava le lafo ia upu o le to ino tu le epa po le palestina po o le te fono fo i le pa o le polo keti le nei o le tasi le miliona o le mai maunga o le taimi lua e tau te fai mea whapito e ave e soli tu la fono isi tu malo a lai ave lava la tu tupe a lela o tata le noa nei ma o fisilingi ai ele ai ele o le tu le na ele ise me o tupu whape o tau Faiva pito nisi i tu malo e si e whaasavali isi i tu malo sau no e whaasao le la fonga le ina ia manino le fonga le tunu ia si o whanononga te le teitai o le tuangai ona e amata mai a le nei ati na e man nei wha ite au ngā le lei mole atunu atua ia o ona la foina ia whaamatalanga. Asi sila le ia taua ma le whaafonga mai o Samoa. O le pā na o le afe mon tupon tangata. Tulo wale ngangana.
pe a whaatusa isi tū malo se furu lima afe, se furu pitu afe, su walu afe. Ia a o lea lava e tasi al miliona. As long you're a district, you'll be eligible to get 1 million. 1 million tala. E leo ba ai fo ila tatou fai ngā malo. Fa pea o le tū malo lea e la iti on tangata. Le tū wau fai on tangata. Ia as compare isi tū malo. E oba ko se furu balu wate. A sisila fo ila le atau. O le e leo fa pea na o le tū malo ale tatou ale vaenga fa upu fai ale fast. O fa soa ia? Ele o le lava sa fatino ia le ana batau ma le manifest ale tatou ale vaenga fa upu fai. Ale le na mai ia o le ala sa tu fatusa. E ala na le atu o le miliona ale tu malo. Ele o mulmul ta ia maus ta ia ta ia lam whainga whawai wa uma o na whatati atu. Ai mai seifo o le lava i tutono o tatou malienga o le usainia. O le tiute la ma le mata whai o i le mata ngā ruenga lava ia ma le tatou steering committee. E wha manatu pēa, ma ilo, ma mata i tū. A wha pēa e le o mulimuli ta ia ta ia lam whainga whawai ma tū la whono lo wha atino i le atina ele ne. Ia, e le tatau foi on wha matu uine ia bai ngā tupele nei silingia. Ma ua iai foi le process e mwhai ona wha matu iai. E wha atino le ngā ruenga le tatou mta ngā ruenga o tupe. Ia, ona a toe tu mai le o le lipoti lunga o le sa i linga le anga e tatou steering committee. Ia mawhai e le whai u. Nā di lava. O ai se isi tu malo o le lava e mai tau wina e tai pei fui o winga o le tau ina le malepa. E isi tu malo ale pata e tu pai lunga o le e lava o i le matanga luenga o tupel taimine o lo whai e lato sa i linga le taimine. Ia ato no e se taimi on wha o mai lea o le lato li poti anga i le steering committee. Tātala noa i le poloketi o le tasi le miliona i lou lava i tu malo. Le asa tanga i alawa fionga e le minsta ma le te whono ia whapena fo i le au ngā lurue o ani me o whai o lo o e sile to toa iai o lo o progress is a tūlanga le lei? O le matai tu malo le atawa. O lo o whaanga solo nei ia i le mātou ai tu malo mantua fo i o palau li mua e ono nuu i tono le tu malo. Te tonu ala i o le mātou tu malo e ka i se la wafe le nuu. Se la wafe le nuu e alwai le ono se la wafe. Se la wafe la le na. E le ma se vai ngā tupe po se tā la e o i lima o le nuu. E mawhai e tuuina mai e le tu malo e nuu nei i a lato proposal po o lato wati nai a ngā i le komite o fon whawai o na ilo lea ia on whaatino fo i lea o le ngaluenga ma le process a laua mauti noa i le nuu e se lau wafe whaatino i lato paketi e maalia lai la ubia wa ai i le awa o le lava e whaia mato fontanga ma le tu malo atoa ia male nuu atoa ai mai se lava ia iai uma ia komiti atina mai se foi tupulanga talabo ia lato sila fia o amana onga ina le mawhai o le taime ta pena mai ai le proposal ma lato proposal o le lato atina o lo iai uma mana onga i manuia umai ia le anu uma le anu o iai lai tu malo le lava ua whaia lato multi-purpose hall o iai tu malo o leu whai lato a wala ngā lue, o iai tu malo ia nuu wa whai po ia lato me o study center. Ia o vaenga umale na o lea wa mai tawina o lo o a foi, o lo o ave e wha mua a lea nuu ma lea nuu. So o lea lai e fufuanga o le mato wa i se selenga o le fufua i le whai unga le vai aso nei le asfaraile. Ai o le aso saa. Ia e se furu mo lo se fiale ia tawa. I te tono le tu malo, se furu fitu e kale sia i tono le tu malo. O le aso sale foi wo mon whatatia el po kalame, o le aso leo tupulanga. Ma o le a mafuta ai ele se furu fitu
tu fatasi ai ia se full fitu tu pulanga tala vo wa ikale CSS. Ma ua mato mai tau wina, o lona lua nei o tau sanga talu ana wha awa wina le mato po kalame nei. O le po kalame fo le nei sa whanau mai ina ua whaise mato tala noa session ma whaife au umo le tu malo. Sa ma whai ona mato whelo ai ai mato soa lau pule. Ia ma mato tala noa, waani mana onga, whaife au mo lato whale tua. Ia sa whaailo mai ai, ia e tā ua i o le whaatino se wheloa inga fo ima se maftanga tupulanga talavo. Lea lai whanau mai ai, ia le fufuanga le fufua le asa nei. Ia e whaatino ai loa le mato maftanga lea. O mato mai tau wina i le tau sanga o tea. Ele mawhai o na ofi uma ia se full fitu ia maftanga i tupulanga talavo le hole tas. O lea la ua vaile wa ina ai ia sala ilua tanga mai fo i tu fatasi ia le lalwhanga o tanga o sala ilua masi utu. E tapu vai tasi la i le e kalesia me tisi sala ilua. Whaatino ai le maftanga ina ia a le tu vaenga le o nganga malai le iai ia satu ia tua fuai lalo ma fuai lunga. Ia e tu fatasi. Ia ole ata po vai tasi i le multipurpose hall la satu ia tua. Ma whaatino ai le mato po kalame. I le asale ia ole aunga lava ia a le atawa. Ato no le sa e ta wale inclusion. Ia ole se tasi o vaenga lo a le fata au ale tu malo ila na ia ati na ele nei. Fata au le leo tupulang talavo. Ai mai sea ia o tele sa o lo fea ngai mana i tupulang talavo. Ia ai mai se alo mawhanau. Ia ato no le aunga fo ilia sa wha ailo mai e. Sa wha inga wha whea ngai ngā wa whaatino ina fo ia le tu wha atasinga o wha whea ngai ngai so whata pai taulanga. Mo lātou pale tua. O lātou la leo lo tapina ina po kalame lea. Le fua mo le wha moi moi lea sane. Mano, whaftai, sa o mori mawina fo le nā. Ma o mata matatu leo luai. Maftanga autala vau alo tu malo. O se aso mātango fie ma o se awala lei au mai ai. A wao i la tau nei e tūtu lai mai e tai polo keti le nei mo a tai au. E tini i tau whaalongo tua i se tu malo o whapea. Vai, toi mo mo e lo stato miliona. Ave e se lima se lau wafe whai stato ta mai whale tupe. E oi, whai a se local bank lava la tau i e no i ai i e tangata matoi whaola mai tupe. Ia po ni mawhauwhaunga le lei fo i whape nā e tau ane ai, ia le tō wha le lei a le whono whaavae lau a whionga le tumoitai. Lei a taua sa whai le mātou whaasoa ma le mātou i tū mālo, wai e ta ilua māsina ma whai whiloa inga le mātou i tū mālo. Le tāua i a wapanua i e whaaleo mai ai e le i tū mālo ni mana onga. Se tasi lau mana onga le mātou i tū mālo a tōne ke soisoi ai a le a tau. Ia. Olo o whai mai lātou e mana o mia se whale maliwi o le mātou pita. Mantua fo i o le whale maliwi to a maua le whale maliwi i sa fotu la whai ma i tua sipi. Ngā winga e se maliwi o lo ngā winga ka amilo e a kole a whaaso ka amilo mai o ia mātou wanga i le pito le i whale maliwi lo na winga. O se wo ofie fia i le aso le no whai mātou whaasoa. Wai loa mai a. E te le ia o tele mafo whaunga le lei. O lo ono nofo ma tama ma tina i tua i nu umala le whanga. Ai o leo wa mapuna mai mafo whaunga ia lei ataua. Lila. Ona aisea, o le whama i te lea ma lo. Ma e le tasi foi ia se a foi se mana onga o whailo mai. Ia o lo o au mai foi lato mana onga mga e whai se maketi. E fausia se maketi tu tono le tu malo e tapu vai tasi mai le tu malo atua. Nai lo le mea lea ia nga ima mau salo long. Ia o tau ngal bensini. Ia o mafaufonga le ia o lea wa au mai mafa aleo ina mai. Ona o lea ua iei le wha ma itele nei. O lea fo iwa mautinoa. E mau walava le miliona i lea tau sanga ma lea tau sanga. Ma dia lava. Lata mai nei sa whai malanga ila o whionga le te wai taimin style e le atunu o Thailand, ia. O lea se aunga o le whamuimoe nā lai o na malanga lau o whionga. Se finangalo le malo, ia po se fontanga, nisi mea le lei sa samo mai ai, ma avea ma saumo lia mo le tātu utunu.
Ia, o le fontanga lea sa o awai mala o fisili ia atono o se fontanga pito silin ta ua. O le ua o le a whainga tau sanga talu o na patula i mel tato mtanga ringo tinam ta mai tai. O watu tolu su tau sanga talu o na tula i mai ia le tato. E tau sanga whaatasi la ma le tato forum lea sa whaatinoina i Thailand. O le forum le nei sa whata wai ia le paenga lava lea mauna ia ai lea banoa tutusa o tina mata maita. Ma o i fo i sa whaasoa ai ia le tele fo i o achievements. A lea tunu ma lea tunu mo si fia le a taua e lima le ongo region ese o lalangi sa iai. I le forum lea. Ia sa mātou whaasoa i fo i sa whaasoa i fo i nisi o vaenga le tūlanga o lewa achieve Samoa la tōbia. Ia o nisi la i o vaenga sa mātou whailo ai. Ia atonu o le whenga inga lava ia o le sasai ni ai le tātou whainga mālo. Ia o tuanai. Ia o le whenga inga lava lea o le tafi e sea leo sa wainga o tinam ta maita. Ia le ngata fo ilea ia o isi ia tātou whenga inga. E pe o ngai ele CRC o ai ata walum whanau la iti. Ia o le whenga inga lava o isi whenga inga. Ia o le amana ia o ai ata tau o e o lo ia ia whianga tu mau o soifua. Sa whasoa ai la inisi fo i o matati au mwhai o na patino ina fo i al tātou whainga malo. Ia atonu ata o lei ataua i le whama itele nei o le miliona tala. O le composition o le fon whaabai. I lalo langa guidelines po ta iala. E ta tau o na 5% ta maitai, 5% a li. Ia atono i o lo momoli atua ia le whiau. Le avanoa o tinam ta maitai. Ma le avanoa tutusa ma li. Ia te tonu fo i o le tātou ta iala lea o lea o whaamaonia i fo i tonu ka peneta. O le 2% o le tātou miliona tā la. Ia e te tau o na alua ngā i una ia ia wano tutusa ta atina ia ia wano tutusa tinam ta maita. Ata o lei ataua isuinga ia ina wanga i maile malo. Sa ngā i maile malo i le allowance lava ia po le tupe maua le sui o le nuu. Sui o le nuu po le pule nuu ali. Sa lua se lau 5 la i le lua vaiaso. Ia ai tolu sa tolu se lau ia le tupali. O lua se lau 5 la le tupali i le fortnight. Ia. Lua se lau ta la alta maita. Le sui ta. Ia ina uaha i maile malo i lana paketi momua. O le aspo i sa mātou fisiringi ai. A whaapea o tātou whaata ua le apanoa tutusa. O le ala le mea ese ai ia alaunia tūpāli i mai tūpāta maitai. A lea sa patinui, lea sa whaailo le tātou paketi momua. O le taimila le nei, o leo tōru se lau tā la ia le tūpāli, tōru se lau tā la ta maitai. Fortnight. O lona winga. E ongo se lau le masina atoa, e maua le sui o le nuu, ali ia ma le sui ta maita. O isi achievements ia le tātou malo. Ia o momoli atu pea i tūlanga lava lea, o le abanoa tutusa. Ia o isi tutaua le ataua, ia o tūla i mai o le tātou fionga le sa whaapito. Ia o le tamaita i pale mia mua, tamaita i o le Pasifika, ia mai se fo i tātou atunu o Samoa. Ia o isi vaenga i o lo tu mati lai fo i Samoa i le saufa inga o forum whapene. Ia i le tūlanga lava lea i le whatawa ina o tinam tamaita i ma le taita inga o tinam tamaita. I le tūlanga lava lea le message ta ua lea o lo momoli pe i tātou forum ia. Ia mau lo fata ua le lalangi atoa. Ia o le si foi vaenga i tātou wha maunga ia ua tūla i mai eitu titi au no supa sene wha urulunga mtanga alwenga. Tono malo. Ia o lo mia tamaita.
Ia o po i tātou senior executive, ia o lata atu le fast full 5%. O lona winga, o ni matati ale na o loo whaailo mai ai. O loo mawhai ai o na tātou au sia vaenga ia pe o na momoli mai ai pe ale fe au lea i le iava no tutusa. O tina mata mai ta i tu langa tau ta ita inga, ia ai mai se foi o le whaatinunga foi o whai unga whai. Ia o isi o vaenga te tele sa mātou whatalanoa ina i le pontanga lea le atau. Malo, whaftai tā ua tele. Conventions, equal rights, gender equality, equal opportunities, wawai le matango whio nei me, ai la tala le whi atu e nei lau whionga le tumaitai. I le tā ua le alau si le tongi o tumaitai, o nu. A o lea lava, e ai isi tina ma isi tamaitai ia o le aututu wafi. La tau te la lafo tala mata ngā malelemi ngāo ia utoa fionga i le tamaitai whaipule. Ai maise se tasi foi o tina. O lo iei sana poro kalame. O le tina o lou i tu malo. E le tari e ina ngofie i loto ma tele o taimi e whai la fonga nei. O le a se tala lau fionga le tamaitai. Minsta. Awa o le tina le o le tina mai lou i tu malo. Ai le fia. E la lafo tala i le tamaitai i pare bia. O lau o fionga. Ai le fia ua tu lai mai se tamaitai tu tono le tu malo. Fasino i lau o fionga. Ia, whaftaile ia tawa. Ia, e tawa le whaafsili. A o tau mawhai pēa e momoli le nei au tawa. Ia, o le pēa ngā i le tautu pa. O le tau te sawa ina tina tamaitai. Ai atono se tasi lea waenga o lo mai tauina. E pe o tamaitai isi tamaitai. E pe siri atu le lato sa waina i upu malafonga. E tu uma walalo ina ai ia se tamaitai. Ia atono le pe e maua atu fo i lau whapesiri. Ia e atono ni waenga e te tau ona a mata mai tono pule ngāri mwhai pule. Dilo. Awai a whapea o se tamaitai o lo o ia umia se suwafa o lo fo lauwai. Ia o le ata o le nuu male a inga le nae fo lauwai. Lona winga. Ia e te tau on whaatino ngā luenga mai te tono le mta o le ngata mta ngā luenga fo o i tono sau whainga o pule ngāri whai pule. Ia. E te tau ona o ina e tau ona mata mai ai. Ia a o se oni vaenga e te tau ona address pe i whaaloto i whale. Ina ia mautinua. Ia momoli atu le whiawa e pe e sa oilau saunoanga. Ia e pe lava e pe e tau solo mua tamaitai. Ona tuu maualaloina ma abeni la fonga e whaaleanga ina i fo ia e le ngata fo ia le fionga tamaitai pale mia. Ia au mātou tangata o lo tūla i mai le foil ta inga le malo. Ia lea lava la lafo mai ai nei la fonga ma nei wha matalanga. Ia o se maenga te tau o na sisila to ai fo le mātou mtanga luenga. Ma o nisi na mata opo lo iai fo te tono o mātou whaatalitanoanga. I le awailenga o Samoa lo a fia. O lo a fia fo i tele o tunu o le Pasifika. Ma se tasi fo i o vaenga sapa atino i whaatalitanoanga. Ia atonu e leise isi e tau na wha mausia tato tu la fono. Tu langa lava leo le tau mwhai e whaaleanga ia se tangata ini upu lafo. Mani upu e whaaleanga ina ima tu mawalalo ina. Ia lo e tato tu la fono e mawhai o na whaatino ina. Ina ia mawhai o na ABSA ia vai inga whaapeo lo tu la ima i pia i tono le tato watunu. Mani lava. Au lea live e vesi nei, mea ia ma upo e la lafo atu lau a fionga le tamaitai whai pule o le tu malo e sau ele whawhine lea. Au le fo i tātou te pisa o i le toi la langa ina o le 10% ina ia whaato o telepea tinama tamaitai i te tonu o le mauta whono. What's your take on that? O le ase sila mastoi ta ngā i le toi wheliu ia ina o le whaatuma wina o le 10% pe palota lota mai taipe ia le ia tau lo tui nātu ia li e whinau mai ai. O le anganga whama ite o le whaato o tele ina o tinamta mai tai. Tā ua ia. Nā dila.
au tātou ai so se mea lava iai tina ia te le lava le suinga o whaamoemoenga iai. Ia ia au ia mala o tilo le sfulpasene ioe. Ia wana o se mea amata. But ole awala whai ai. Ia atonu olo iai lava ia tātou whainga whaaloto I whala I te tonu nu malanga whanga. Ina ia mautino ai. E te tā pena tā pena lo sa I upo whai o malo. Ia olo iai ia le lango alau I tu malo. Po wafo ia tina. O le winga la lau whamtalanga le ia taua. E iai vaenga te tau o na ave e wha mua I te tonu ai o le tātou watu nuu malanga whanga te tas. Lila. O le sila fia o lo iai ia lala whanga. E le mawhai o na o mia tinam ta maitai. Ia swafa matai. Ia tono le si clearance ngai tau on whai mua. Na lila. E iai tinam ta maitai e o mia swafa matai. Ai le mawhai o na sau whai te tonu. I fontanga anu. Ia o le fesili. Aisea. Awa ata o le ataua I le eligibility criteria mawhai ai o na e rani tono le whainga palot. E ta tau na o mia el tina swafa matai. O lona winga, ia atonu e iai pea le afo I le abanoa e mawhai ona tue liu ai le tō whai to tono sau whainga pule ngā li whai pule tonu ai o nu. O na loo iai ala tau tapu. O ina e te tau ona sui mua. Ina o te tau tala pea o le ia taua. Leila. O te sa o finau lava ui o te sau le pālota. Le tūlanga fo I le finau mai le tū pātama. Ia, sa o mai tau wina whai lava sina to o tele o mātou, tū pātama e to o ono mātou sa tau wā. Ia mā. Ia ai sa e se fo I lau ia strategy sa o whaonga ina ia au ia. Ma dila. Anua uia ia tīnai. E whaatal tonu ina I tangata. I le lātou filfilin. Ia atono le awala le nā sa whai sa tele la se senga le mātou fo I tā penanga mali tū pāli. Ia ai ia uia se full pasene ia le leile anga e fato hotel e tinam ta mai ta ia ai pe o le upulava le se full pasene e pe la fa numera ai le mato tu pa Maria mai o mato se full pasene lo na winga a mato no foi tono le a fa pesa sa o mai tono le pale menes full pasene ia lo na winga o le afa nga sele nga pasene e le pola yo mato tinam ta mai tai ma tu ma wala lo ina ia le tamali anga fo yo o tinam ta mai tai le tu langa lava le o le tau ma fainga pe apa pe o lo e tau fai po fai o malo ai o lo iai va nga le a tau ai te tau ona ta pena fa loto I fale tonu nu malana fang ina ia mautinua I ta pena I le sal tinapo ta mai tai e fia tau va I to tonu la mai ai o po fai o malo. Malo, whaftai tā ua tele o te ioe fo I le vaenga le nā. Ina ia mawhai o na whetu nai le tō whā ali mawhai pūle I tonu. A whai lo la ua sau whai tina I swafa. E te tau fo ina iaisu ia tina. I le whainga o tonu o le nu umale a whioanga. Pe a whai ala tātou te oe whata ua, conventions, ma forums ia sau tau malanga I nei. A tonu e tā ua. To lua of sili tātou ma vai lea, ai e iai pele a nganga mawalunga, e momoli atu ai le nganga whaaftai. Tātou tali ngā malo sa whenga I nei ma le tunu. Sa to mua lava fo I malo o le tūlanga o le waa lea mana wa wai. Ai sa mātou mōli mauma vava I atu ma le alofa, ma le momomo le loto I le talinga malo le tātou tunu, a mata mai atu tu te tai o le tunu, o tau whionga I minsta o au tau minsta a lango, whapea foi au whainga aluanga ese lau. Watu le wha malo ma le whaaftai, sau noa se mea silio na tāua, sa teu I lo whatu, ma o le a u maupe I ai, I le tele o tausanga o le a mawai atu pe tausanga o mai I lea whonutanga. What did you take out that is so special to you from this chokum?
A taile ia taua, ia, o le 50 atu nuu, e o atu I Samoa, o se tūlanga ese I la uia pa ai. O le moli mau fo ia le toatele o taita I sa mātou wheloa. Ia, e tūlanga ese Samoa, e o fo I le mātou wheloa inga le sa whaatino I Thailand, sa whaatino le mātou wheloa inga ma taita I o Pasifika. Lelo. Sa lato pepese mai pe a mawhaafetaia le anganga tali malo a Samoa. A tonu I la uia lava mai tau. O tātou Samoa e tō mumu. Ai a o le taimi e liliu ai o lato loto e whaatino se ngā luenga whai whaatasi. E mawhai ai o na sa ili malo mo le atunu. Ia o le sa mai tauina. A tonu le lava sa mai tauina le tūlanga lava lea o le tūlai mai o nuu malalawhanga. Ia, sa o mai tauina fo I se tasi o fontanga sa mātou wheloa I e masui o nuu masui ta mai tai. Lelo. Sa o wha mawhaina I le tūlai mai I nuu ta I tasi. Ia mawhaatino pea le follow up le mtanga luenga I nuu umai le o tūlai mai. E le o wha matango fia ina wa tūlata ia le wha moe. Ia o le lava sa mai tauina. Ia o ai le moto sava. Tato I savai. Ia atono le sa fia savai I le mato asia singa lea mataito lua foi o taitai o le tato chako. Ia o le sa mato wa fia I foi ia savai mato wa siasi savai. Ia sa lato mai tauina I foi. Sa lato fesili fa pia oi. O le o mai el fontanga inei a se iwa ai maufa I lato le te wina fo le nuu ma le nuu ato o tato motu I savai. O le tala la sa lato whailo mai. O le mai tau atu ia Samoa o se atu nuu ele o whailo tele. Ele o ilo tele lalani atoa. Ai o le lato ia baba ai e tūlanga ese Samoa mauntangata. E tūlanga ese fo I Samoa unique in its beauty. You know le tūlanga lava ia o le mama. Ia ai mai se fo I o le tali malo le Samoa. You know le lato ba ai nga mai lava le amatanga ina wato ai tau nuu. I le manai ba alele ma wha solo atu ai tūlanga ba ai nga lo patino I fontanga. Mo se fiele I ataua o le fontanga lea ia sa amata lava I fontanga I le fontanga ale tupulang talavo. Ia o le fontanga tinam tamaitai. Ia mal fontanga tato NGOs. Ia e tolu fontanga le lava sa whaatino umai le taimi tasi le songa fua ma le solua. Ia o le lava sa mai tauina ia sa solonga le lava ia vaenga uma. Ia so oila ia mal fontanga le tato vaenga tau pisinisi. Ia ma tawalunga loi fontanga taitai o malo tapulenga. Ia le sa mai tauina sa solonga le mea e ui lava na iaina I lui tau mana I whapitau. Ia ai tūlanga ese fo ia le tali malo Samoa. And le ataua ma le whafonga mai al tātou watunu. Ia e iai lava ia le tele ile tūlanga wa o te tele lava ia. Sa manaia ia tāpenanga uma. Sa manaia le tūla I mai o le tātou watunu o le malu pui pui ia I on tūlanga uma. Ia sa manaia ia le tāpenanga uma I sose tū. Ia ai atonu le sato mua tātou le baaia. Ia atonu o vaenga e tua atu. It's beyond our control. Ia ai atonu le lava lo o whawawina ia sa I linga masuesu enga fo ia e o lo o malanga atu I Samoa. Ia e whaatino fo ia lato sa I linga wala vale malpui al sisi o mamu. Ia ai mai se fo ia le vaenga o lo o tūla I mai le nei whapitau. Alo, whaptai. Ta ua tele le toi tatai o tātou mafuwhaunga manatu I le talinga malo awa. O le talinga malo le atu nuu atoa. E o lava I whanau. E se le momomo le loto e le wawa. E sa o iei tonu I pia I le taimi o le fono a o le I amatalia.
A mata mai lava I o le wafu se I o mai malai va lele manu mafi o anga uma. Ese le ngona ma le nganga fifia le ngata po lea o nisi o nuu sa latou tali ai ia nisi o malo ma fai o latou whaololonga ma tūlanga whapena. Ai, toi fo I mala utala I le poloketi le tasi le miliona. There are many lessons learned from this project. O nisi o le sona tā ua, e mawhai o na awa oinai I tātou, mō leisi lumanai, leo olo o ngā solo mai, ma whaawau pēa o na whaatino le poloketi le nei. E tele le sona le ataua. O le tāua I o le ngā lulu e whaatasi o tūtino uma. E le ngatana whaatino le pito la au le malo. A le tūlai mai o te teifono le whaipule le tū malo. Ia ai mai se foifono whaavai. Ia ma le tū malo atoa. E tāua le malama o le tū malo. Mai tāua fo I le malama o le teifono. I taiala ma whainga whaavai whaanga ioi ai le atina. O mea ma whai o na whaatinoina, ma mea le whai o na whaatinoina. E tāua le malama le whaatinoina ni whelua inga. Ai tū malo atoa ma le fono whaavai ma le teifono. Ina ia whaamanino ai ia vaenga uma. E tāua le tu alalo ma le advisor tātou mtanga wenga taitasi o iai le to mai. A whaapea o se atina e o au mai le tu malo se atina e anga I mea tau au wala ngā lue. E te tau ona iai le whautuanga ma le advice a le tātou LTA ia po le tātou mtanga wenga o ngā wenga. Ia o le tele I o vaenga e tau ona a mai ai ia le sona tāua ia le ngata foi lea. Ia iai le sila fia o le taiala o le teifono ma le fono whaavai. I vaenga I totono le tūla fono le whaanga I oina o le atinai. Ia o wa apapea e lava le malama le teifono ma le fono whaavai. Ia o totono fo. Ia e ngā solo le ia le poloketi. Ia o nisi o lui tau lo whiangai pia ma le mātou ia mtanga alwenga. Ia o lo o whiangai pia mātou mtanga alwenga le o lava tangata whainga alwenga. E whaatinoina le afo le vaenga lava leo le atina ele nei ma o tātia fo le mātou tu sanga I lunga ka peneta. Ina ia mawhai o na wha atoa ia le aupa. Ona o mai tauina e te le ngā luenga. O le data collection mai tu maalo taitasi tā ua. Mo se fiele ia taua ia o lo o toititi mai ea ona combine le mātou li poti o le annual report mua leo 5 miliona. Iela. Ma o le a teipo le li poti lea. Ia o le li poti po ilea le atu ina atu I lumo le kapeneta. Ia o le ailoa I foi o ani le sona o alu I tau o ani avanoa mo le whai ai ona improve ia le au nanga. Ia o wa foi ni whamanianga a wa a tau I whamanianga le a taua. Ia e tele whamanianga o le atina ele nei. O le lava o mai tauina mo se fia ia e o watu le iwa se lau ia vanoa whai ngā luenga o whanau mai tono tātou atina ele nei. Ia ua va ai foi ia o le atina e te tau na audit. O lona winga o lewa maua le silima su tasi ia clients audit clients ale au su etus. Ia a mai tauina foi ia o le tele o le vai ngā tupele nei o le alu I tātou company hardware e pei o le li lifa. O lona winga o le lava te ta amilo te mau ai ngai totono tātou private sector ma tātou business. Ia ele ngata foi lea. Ia ele whaapea I alu tasi a ngā I tātou private sector ma tātou business. O lai fo e ta amilo mai ai la fonga le toe au ina mai le mau e tono tātou talo tupe le e a fo e koleki le ofisa o la fonga. Lona winga. O le 5 miliona le. Ele ai le o lalo se moenga se lo makua maskoi inga o le lava te ta amilo e mwhai on whaatino i le atina e mwhaamania ina ai tūlanga tau pisinisi pa e na whaatino i e mana onga mātina e o tono lalafanga.
Ia o le tāua o le atina e male ma itele nei o le mai tau atu e te le au fesili le a tau al ta poloketi le nei. Ma di lava. Lima sekone o lava se tātou tupe mo leisi tausanga o leisi 5 miliona malana whaso. Ia a tonu e o le tali le na e tali le tātou minister tupe. Ai o lava matutoi le tātou 5 miliona atoa. Mo le se fia a le atau. O lea ua a alu tātou miliona le lona tolu. Lona winga ua tutoe mai e le tasi ma le 4 miliona. O na atoa leo la i o 5 miliona. Lona winga o le tātou tasi ma le 4 miliona. E wha matu o tātou tausanga mulmuli nei tātou talo tupele. Ai e tā ua ai la atonu le vaenga fole na o mona wha ailo fo i tū malo. E le ta tau ona toi wha atali se e ta tau ona tā pena mamawa lātou fuafuanga ma lātou proposal. Ina ia mautinua o a uma me ave i lātou wha momua. O ina e tau na nga i tā pena nga lātou annual plan. E o le taimi e mawhai ona whaatati ai fo tātou talo tupe muli. Ia a o lea ua iai ia fuafuanga fo ia ai tū malo ta itasi a wala lātou tā penang. Alo whaftai. Lava matoe. Alo whaftai whamalulua tu fo iwa umile tā whaatale doanga. Langa ua levanga sue o aere maua. Ai lau mou kai aloa. Ia whanga umalo i malo. Ai mamoli atu le nganga whaftai whaia o masui fo o le atunu o atoa o lo mai moa ma sila mbio fo i le tā whaatale doanga le dei aso. Mamoli atuai i le nganga whaftai tele mai le taele o le nganga. Ia, ma le tapua inga Samoa. Ia manui au Faiva. Ma tau te tapua i ma te talo pea mo outou uma i tonu o le mauta whono ma le pale mene o Samoa. Misa lau fionga le minsta. You're doing a great, marvelous, beautiful job and a lot of people adore you and your way of doing things. Whapena fo i a tau. Ia anga leile tuam whafulole so i fua tautua. Whamomola a tātou wheilua i nei. Le whailonga ino le whātau sanga. Talo na whaavae le tātou vaenga whaupwhai, ma le tātou a inga whātutua i le atua Samoa o tasi. Ia matau taifo i le atua i lunga leala. Mau le tau whāma le whautanga, ia ai o upu muri mai lau a fionga. Ia wale whaafungatu le tunu. Ia, whaale wina le nganga whaaptaile ia tau a mole nei fo i a manu whaauro ia o a tā whātau tanua i naini si o vaengai. A wala long puia li o le malo le atunu. Ia mamaenga uma ia wha malulu atu le a tau o mal tātou atunu. O ia. Atunu au le si minista le o ia lava se panga no em whai o na a wai atu wai wha moe fo ia le vaenga whai. Ia a wai o na o lo tele fo i tutua ngia le matanga aluenga. Ia ai e fo fuanga e toi fo i Samoa i le aso atai au. Ia ona fea ngai fo le manisi fuanga le mtanga aluenga mo le Mosavai. Ia ai mai se foi fai unga o le nei foi tau sanga i fuanga le mtanga aluenga ma tātou malo. Ia ai Samoa ma lau whaafonga mai ia ai se upu wala amale ma le tau tamani i lau whaafonga. Ia mātou ia i tau tonunga mātou te matua atu ina. Ia ai te talo pea ia maua pea le tau whaafaa le tua. Ia e mwhai e foi o na tātou ngā lue whaatasi. A wala le manui al tātou watunu. Whangai na foi nei ava nole ia taua. Wale wina ilea nganga whaatai a Samoa i lau tapua inga te talo. Ia o mātou walo i o mātou tiute ma le mātou wala wina. Tautou lava ia ele whaingo fie. Ia ai mai tau wina. Ia o lo mātou malolosi. Ia ona o tautu wina pe o mātou tangata i lumo le atua. E fsoani mai le vai ma le whaatau maa. Alo whangia le ia taua ma le whenga i pea ma tiute ma Faiva. Ia a me se pea le longo puia li o Samoa. Ia a walawa ia tele o mata o polo whenga i. Ia manu tele ina le nei aso mon fuanga. Whaftai tele lau whionga le tumaitai minsta. Ia, alo whaanga moripo mo lau whionga. Ia, whapena fo ina tautai le tua pe atoe taliu le uto ma toi fo yatu i Samoa tātou whelo i pea. O fo alo whātua i mo o e whasui fo ia ma ia manuia. Se fua mai manuia.
Ia le nā Samoa o tau lunga atua le talanuanga ma le fionga i le tamaitai Minster. Ia o tinama tamaitai maanga fesotai. Tātou woi le malolonga le fionga le nā ia ana Rosa Muripola ale moli yo'o. Nā alofa Samoa, wau le nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila wau le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga, e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili, ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi afi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taunga fio pasese mo fe malanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima i vatolu amo. It's your boy Big Hummer back at it again. So my boy, turn this up. DJ, baby. King I in my phone. Billy man, Lucy and Lacy make a sound. Well, phone my mouth. Over tell it on my sound. I know I'm a tell she find out my Lucy all the in the now. I find what I'm so baby. She ain't a cool. King I in my phone. Tell me Lucy and Lacy make a sound. Little phone my mouth. My Lucy tell it on my sound. I know I'm a tell she find out my Lucy all the in the now. If you look baby, what's that I have a know. Yeah, I'm on the tour. Got going late if I lose so low. Hey, look, baby. What's that? I have a no. I act to a fear for you, my. But I don't know where I feel my. See them alone, not how we. Oh, yes, so I say me alone, not how we. See them alone, not how we. Oh, yes, so I say me alone, not how we. Oh, yeah. Well, I'm not tongue, yeah. And let's we allow time lead. What's I feel if I was sing out? My meal was a south piece if I my Solomon, my name, Luleo, Taulela, Mona. I do my lord, who sing like a fire got alone. The hour, my la, you lay love, oh, I echo if you're for him, my little while if I can do more. It's everywhere, baby. King I in my phone. Billy man, Lucy and Lacy make a sound. Little phone, my mouth. Over till it on my sound. I know I'm a tell she find out my Lucy all the in and out. I find what I'm so baby. She ain't a cool. King I in my phone. Billy man, Lucy and Lacy make a sound. Little phone, my mouth. My Lucy till it on my sound. I know I'm a tell she find out my Lucy all the in and out. If you look baby, what's that I have a know? Yeah, I'm on the tour. Got going late if I lose so low. Hey, look baby, what's that I have a know? I act to a fear for you, my. But I don't
Ja, toe whaatalo whātu ma le nganga whiwhia, ma le nganga whaafitai o le whaua tūla lata e seu I whanua I le tātou porkalame nei ma le o unanga le Gagaifo Faiva o Samoa. Ja, o le o unanga ale seu whanga o Samoa, le Radio Samoa, sfulima I watolu, a mo I au kilani, ea ma le a tau o savea, ea whapena fo I le uso e la uli, isa ako Isaac Paunga. Ai, o toi te tailo mawhauwhau I tua, I nei minute talu ona ma whaatala noa male. A whionga le tamai tai min star. O ti nā ma tamai tai, maanga whaso tai, male ta mau a inga. Whaasoa o le tātou watunu. Lea o loo wa ai ai fwoi ma le poloketi le nei, o le tasi le miliona. Lea lau tō whaafonga mai. E ai, ia, I tu malo leo o wha leo mai lava le whionga I le minsta. E le o usi tai pea, mai le o Sava Valley. E tu la fono ma ta iala wa uma o na tu o I na atu ia I la tau e muli ta ia. Te I tau whafonga la ia. Le I tu malo le pā. Le I to ina leo tu lepa. Ma le I tu malo, wa le I pata I tu pā I lunga. Le foi o tau whaafonga mai. I le tā ua tele. Iwa se lau ngā luenga na maua. I le poloketi le nei whapena fo I malamata ngā luenga o tinamata mai tai. Ai le lava le au whai ngā luenga. Le foi ua whamanatu ele minsta. Ua tatau I nuu mawhio anga o I tu malo le I ele whawhine le whaiala nā mio lea. O la fonga ba mafa ma le mi ngau e lafo atu il fine lea. Fine lea le ngo ya shawa ma fire station I oi. Por kalame fo le a Sydney ma. Le o mai le o le fale o pi inga masatani.
Finga na po whaku, e po whake, po oi ele ngō wātu le whafonga le tunu. Ele meo le ngutu pua. Tu lou lava le whafonga. A o lea au mai nei I ele fionga ni minsta. E ta tau o na longo, li ima whaipule o le nuu lea. Le iei tina le. E ta tau na whai mai iei se lato ngār. Venga, o te ofo lape a whai o whafonga mai. Ia sala ilua. Ma le I tū mālo, nuu umalava nei, sala ilua, sa tu I atua, nganga I malai, whalunga, whalalo, nuu umani. Le tau tala mai le fine le mai o I sa wai. Whapena fo I o I sa pali. Tau na whaise ngā ruenga, au tau, pa ia mawalunga, o li I mwhaipule o nuu mawhianga nei. Lea lava e tu whau lava e whai ai ona o le talitonunga o le whawhine. E le to e tū lau ele ona vai I Samoa. Lea la ua whai I lava male. Loto I ai, ma le whātua tua I ai. E le to e whēlu I atu, ma to e sau. Ea whaftai wa o whamana tua. Ai waila le tali file mua le. Ale fionga le tamaitai minsta. Yoi, wana ia I loa. She's well aware of it. Ai le na ona ia le lafo atu e tala le fine lea. E whapena foi I le fionga le tamaitai parimia. A o loo tu lai le tamaitai minsta. Ina ia whata ua. Ava no tutusa o li I matamaitai. Totongi tutusa. Ava no whainga ruenga. Gender equality. Job, employment, equal opportunities. Inclusiveness, inclusion too. Of what men can do, women can do also. In fact, much better. Ia le nā, ia vea lea o se whangu. Lea lava tau te pepese o tau rei tū pāo tina. Mana na o ina ia tusa ia. Ma ia tō tele le whainu mera I te tonu o le parlemene. A lea o sao no mai le te maitai minsta. E tau solo mua ia te o tau isi tina. Le tau mawhai e toso I lalo I se ori. Le tū langa o le tele o tina ma te maitai. Le o tū sisila lewa tasi I uma I atutongi. Sa te lele tongi o le pule nuu nai lo le sui o tina ma te maitai. Le o whaatutusa. A tolu se lau le ta maloa, le pule nuu, tau fo ina tolu se lau. Ia le tina. Le sui o tina ma te maitai tonu anu. Pana ia swinga. Ma tā ua tele le whaafonga tā pua I mai le tunu. Tātou o loo tātou pō le whala ma se matila. Ma tāpita pua I pēa. I Faiva o tātou te tai. Le tūpā o tane whatasi ai ma le tūpā o tina matama I tai. I te tonu o le tātou o tunu. Le ala nā, ia, o le a, foi mai se upu, ia I se teimi, ia, o na tātou tau mā vai lea, ia lo whangia le tua. Leo whaafonga mai, ia le tamaitai minsta, a o iai lana asiasinga I New Zealand ei, o le a le awai mai, I le malanga ale whatuatua I le tua Samoa o tas. A le a toi taliu I Samoa. Ona e tele ngā ruenga matuatua noa o lana mata ngā ruenga e te tau una whātino. Se aso whapitole nei aso, ua fusi ai le whau o malo. Le pāle mene o New Zealand masaini ai le whengainga I le aso ana le la. E le fionga I le kova na sili o le malo. Ma avea ai loa le sitseni New Zealand mō tangata Samoa. Wa alo ia o se tula fono
tū mau I to tonu o le mota. Le aso tai au o le atatala alo I ai ofisa uma ai maise o le upenga te whailangi na wa uma na tāpena ele Internal Affairs ma le Parliamentary of the Government of New Zealand ina ia mawhai o nā siasi ai o tātou a inga mo tātou tangata. A o whea fo I lea tunu o te iai tango e Google po whea me iai se New Zealand High Commission Office I lea tunu o lo e nofo ai. O nā ngā I ane lea iai e whaatino ai ia lau mata upu ia po lau tārusanga. Mo I lātou ele mo ni pepa fo lea pepa whanau e tau ono tau longo o tau ainga I Samoa sa ili ane le pepa whanau o le no matua ma le tau ina ma I lātou uma e anga waa mo lea whamnianga. Whamnia le tua I le ngā ngaifo Faiva o Samoa I le leia fiafi whapena fo i tau uma o lo o ilunga o le ala tele. Whatalofa whapitoa I le awhionga po le toa ia matamua Tommy Chan Fund ia I Sydney, Australia ia masio la tau fo I ainga whaftaile mafuta mai tai fo I mo le teimi sa wheloa I ai I lei ai a o le I toe tali watu le whainga malanga ia o le tala lea ma le whaalalo enjoy your moment with sau seu si ufanua ia o le sau I o le umtua I mawhana le nfoa ia wafo I lau tau mawhtanga I le afiafia nā nei. Manuia tele ia le whatailo loa I o le atunu. Matau nu umal manuia ma le file mu ma le saunga le mu I mauta malawa. Tali ngā sua o le afiafi mausi ngā taulanga. Wha manuia I le au whai ngā ruenga tutofi le atua e maisa o tau ta māmtina mātua o le atunu. Le ia tau o sa vea le nei. Wha mangalo se leo. Ai wha soifu ia. Le pese le mo oi. Wha ala I o matu e lunga le awana. Just a toffee. Manatu le mafutanga